tšentše kgolo le ka kapa ya radio mošupolo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. Right, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM metsotsong e šupago go ikela go area ya lesome ke gore 7 minutes before the hour 10 o'clock ba go rogile balli ba rena ba go rogile tloutša ba roka le khuru ya gagwe gomme re ya leboga ka go rialo o gopole gore ye e fetša go ka thoga gone jwale Kenny Makweng re tla ihlola meleko ye pele ga fawe o tsene Mary opela a tsamaya le kabelo kabi a ba itla go ena ba re nka se šute wa bona go le motho mo bophelo ye masesadi o yeme senna ka gare ga mathata a go fapa-fapana o seke wa tšea ke moya jwale ka letlakala la go oma o eme o seke wa šuta ka lebaka la gore go šuta go bontšha bofiega ge o kopana le mathata bophelong ge o le motho wa mme ye masesadi o sware thipa ka bogaleng ge o le motho wa ntate tlema lepanta le tie o se kwa tšea ke moya ebile o se kwa tsame o eletša ke mang le mang ka baka la gore batho ba ne mebono go ne le o mongwe o tlo go botša gore wa bona ge nkebe ile nna ke le ka gare ga mathata o neng le ona aowa nna mna be ke tlono tšea thapo ka tetekeletša ka tekhutše tše tsona tše aowa mmata gape o a tlaka e napile ge o le weak o no bona e le ntwe e leng gore e lokile gore o ka tšea thapo wa ya go tetekeletša o sa lemoge gore ka morago ga go tetekeletša ga gago nna ke batho ba bakae ba o tlabeng o ba gobaditše meboya nna ke batho ba bakae ba e leng gore o tlabe o ba destroyile ka decision ya gago ka lebaka la gore batho ba bantši ba tšea di-decision ba nnoši e fela dipheto tša di-decision tše ba di tšereng ge di fitla di affecta batho ba bantši kudu ke ka baka le e leng gore pele o tšea sephetho e ka ba sefe kapa sefe o swanetše o dule fase o nagane gabedi o rapele o kgopele sengwenyana se e leng gore modimo a ka go utulela sona gore ka morago ga sephetho se o se tšeang kapa o nyakang go se tšea nna ditlamorago ke tše di feng ka lebaka la gore ke hloko go botša ke re sephetho se sengwe le se sengwe se o se tšeang tseba gore se na le ditlamorago e ka ba ditlamorago tše botse e ka ba ditlamorago tše mpe e fela ditlamorago di etla go fetša go tšea sephetho o swanetše o emele ditlamorago ene ge di tla o seko ba lefiega o eme o lwe dintwa tše di nyaka modimo o di fe modimo ka baka la gore dintwa tše dingwe ga di nyake maatla a gago jwale ka motho ge wena o tekemela o hlapaolana le batho o elwa le batho ka diatla modimo wa kato ba tlo go laetše re ya leboga a ba komana madula a bapile go mentle le go senya sebaka go Professor Moremi ke mokaka mofa a sebaka se gore a tamiše motheletše kgole le kgauswe mo a re theleditše go a le gona ke moka a baeti a ba rena ba tle ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia a re tloga re lapile molala e le rore Professor a ke go tame malome ka kapa ke be ke leboge gore amogela ga ke dumediše magoši ke dumediše maleloko a mešate ke dumediša baetapele ka go fapana ke dumediša baruti ba porofeta mangaka setšo ke dumediša bohle ba ba lego ka mešomong magagešo bao e lego gore ba šoma ka thata go bereka mmereko wa bona re a letamiša kgole le kgauswi mo le leng gona bokoko botatemogolo bo malome boragadi bo abuti bosesi ka magaeng ke re thobela bana bešo ba ba dutšeng troning le lena re a letama re thobela magagešo a ke bontšheng fa gore ke lebogeng malome ka kapa
ga a kgonne go ema le taba yela ya maloba re godimo ga taba yela ya maloba fa ya gabo sese mahlwana le kae ba gešo ba go tswa ka mpheleng re gona malome ka kapa ke nagana gore o ka bea motheeletši ka leihlo la kgopolo gore maloba re sepetse jwang le go le o gatagatile go fihla kae go bontšha gore mošomo wa gago o tloga o phetha ka matla ene o bereka ka go ikgafa ka nnete amroka a re a leboga motheletši ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mmamoratho a rena go dumediša ebile re a boa re go amogela gape ge le ka gopola maloba nyana a lebola ya pudi farm re ile ra ba le kgaetšedi ya rena e lego a mahlwana ke di bone mogoni go tswa ka lefaseng la vesenyao wo e leng gore mogwera wa gagwe e lego Katlego o ile a mo introducer kapa go mo kopantšha le banna ba dinaga mabapi ba e leng gore tumo ya bona e be e le go kry-a lekgarebe le ba ka lenyalang kapa ba ka nyalanang le lona fela gore ba kgone go kry-a mangwalo a bodulo bja mo Afrika Borwa jwale ka lebaka la seemo se e le gore kgaetšedi ya rena o be a le mo go sona o be a sene madulo o belege ke motswadi bophelo ba gage ga bo sepele ga botse dilo ga di sepele ga botse le tlala e be e tephile matla ka nako yewe e le go gore challenge ye e be e lebana le yena gomme ka fase ga kgatelelo ye a bego a le ka gare ga yona ya dilo tša go se sepele ga botse o ile a fetša a dumela ka baka la gore banna ba be ba mo tshepiša gore ge o ka dumela gore re go nyale re tlo go nyakela stene ra go egela ntlo ra go lokelela finishara ke moka ka kgwedi o tlo o hwetša mašheleng a ka lekanang 1500 rand o dumetše a nyalana le banna bawe kapa a nyalana le monna wo wa mofaladi ge a fetša go nyalana le yena o ne bana ba babedi ba bannyane ba e leng gore yena ka bo yena ga senke a rata ebile a senka nyaka selo gore bana ba ba ka re ge ba kry-a di-birth certificate ba ngwadiša ka sefane se sa monna wo wa mofaladi jwale re bolela ka tsela ye bana bao e le go gore yena ga senke a rata kapa a nyaka ga bana di-birth certificate le kgono bana ba ga ba tsene sekolo jwale o tle a tla mo lane go lapitšeng tše kgolo mo ka ge a ekwa gore go netše dirarabolwa go tše dintšhi le yena a tetšweletša alla sa ra re jo jwale ka ge sepedi se re ngwana o a sa lleng o hwela thareng o fihlile alla le be le mo theeleditše re a founela le mogweragwe ra a bolela le mogweragwe jwale ra re ge re iruma ka gore re swantse re tle re kopane le banna ba le ba bafaladi re duleng fase ke moka re kgoneng go fa se kgaetšedi ya rena se a se nyakang sa go tepona a tswile ka mogare ga lenyalo le la go ba le di-empty promises ka baka la gore stene o se hweditše o dula ka gare ga mokhukhu ntlo ela ba mo tshepišitšeng ga ba moagela phatlo yela ba mo tshepišitšeng yona ga ba mofa ditšhelete ga di sa tla e le di-1500 go ya ka mokgola ba mo tshepišitšeng ka nako ngwe ke di-400 ka nako ngwe ke di-1000 ka nako ngwe ke bokae jwale o duma o ka re a ka kgona go tswa ka mogare ga lenyalo le la maitirelo ke moka a boela sefaneng sa gabo se e leng gore bana ba gage ba tlo kgona go berekiša sona go hwetša di-certificate le gore ba kgone go hwetša mphiwa fela wa bana re tshepišitše gore re tla gata ka mokgwa re ka gatagatang ka yona magagešo re kgonne gore re kereye gore banna ba le o a nyalaneng le yena o ile gae ke motho a beng a swantše a tla boe ka April e fela o tshepišitše gore o tla boa ka March mo mathomonyane mo gore re tle re kgoneng go fetša taba ye re sepetse re ile Home Affairs mo e leng gore re ile ge re fitla Home Affairs ra ba hlalosetša gore re tšwa pitšeng tše kgolo office ya Professor Mremi le yona ke moka jwale re kgopela gore le re gogeleng certificate sa lenyalo re kgoneng go bona gore ga botse go diragala eng le record ye e leng mo systemeng ya lena jwale ka ba Home Affairs ba re gogetše certificate sa tšwa se re Moguni nko nkadime sona mo kgaetšedi yaka sa tšwa se bitša Moguni kana Moguni ke sefane sa bokgaetšedi jwale se ngwadile sefane sa Moguni sa re first name sa re Anabiel
ke ena monna ola wa go tswa ka ntle ke moka kwa fasenyana sa bua sa re first name ke di bone beauty ke moka sa re type of marriage ke civil the place of marriage ke with bank. So prof go ya ka history ya taba ya pampiri la mathomo ge banyalana e tswile ka sefane sa monna ola ge nako e no bentšea sa fetoga sa tloga sefaneng sa monnola sa tsena sefaneng sa ga moguni jwale ge ke botša ka mola home affairs gore jwale monnola kualeng o swereng ba ra wa o swere pasa le certificate sa gagwe sa lenyalo se se bitša moguni go ra gore ke Mohammed Moguni jwale se se re thabišitšeng kapa se nthabišitšeng ge ke fetša go goga pampiri eke ke gore kgaetšedi ka o be a se awe gore o nyetswe mara go swana le gore yena o nyetse Mthakola kare ke ba ga Moguni le ba babedi so go ira gore o lokologile go ndwa le gore a ka kitima a ya go tšeela bana di birth certificate tše e leng gore di tlo bitša ka sefane se se mo kgotsofatšang sa ga Moguni and then bana ba kgona go ya sekolong ba kgona go kry-a mphiwa fela wa bana ka seiname ya ga Moguni because ye be e tloga e motarafa ebile a sa inyake ke ya gore a bone bana ba gage ba bitša ka sefane sa monna ola wa motswantle ke bone mo jwale se se monna o kompotše mo gore o nyetse monna ye Mahlwana o nyetse monna monna la biele gore mo nyetse ye gape mona mo ba re sa lo nyala ka 2015 o ra re wena since from 2015 bo sa tsebe gore certificate ya gago ya lenyalo e reng ya ke mohlolo so banyalane civil a gone molato ye ke tokomane ke dipampiri koko tša go bontšha gore morwedi o nyetše gomme le jele magadi ya mokgonyana le jetše ba bo mokgonyana ba le ka mokgo go ra gore monna ola wa go tswa ka kua kgole a sa le faneng ya gabo fane ya gage ke Moguni ke tšere di bona mo ye ke bohlatse bo e leng gore mang kapa mang ga a tlo bo kry-a o tlo no bo bona re nyakile go bona pampiri go tswa Home Affairs e le ge re nyaka go kwa gore story seo Mahlwana re botšang sona ke sona na jwale sona se serious bona ID ya mogala wa gage gona mo ID ya Mahlwana le yona ya bona alafa ke tiputšiša re monnola o tšhentšhitše ne mfane go ba wa ga Moguni a kere ge le saena automatically go tlatšwa ditokomane and then go tlo ba letšatši la collection ya dipasa tše mpša mara jwale malome ka kapa ke ya go saena ke le moremi ke bua ke le Maubane gomme ke ya go nyala mosadi ga Maubane marriage certificate go bua le pasa ga moremi ebile o bua gape tabe ya makatša mokgonyana o tšhentšhitše fane gopola gore le lenyalo ga se la nnete ebile ga se la gore monna a be proud gore I'm a married man taba kgolo ko go nore whether sefane tlo ba sa gamang kapa sa gamang as long as monna ola a swere citizenship ya Africa Borwa ke yona ntwa inyaka gore yo ba wa gamang it doesn't matter go ya ka ena so go nwa la gape monnola ge ba ka re mona bitša ba geno ba ga Moguni o bitša ma o tlo tla le Mahlwana o tla bitša mma ka mo no mara ke nagana gore ga botse wa bona taba e ya go saena e melawana ya Home Affairs ba swanetše ba tloga ba tiiša kudu mabapi le tabeng ya go saena malome ka kapa go saena go bonolo a go swane le gore ba re motho wa hlala taba ya go saena e nyakang ke ba iša le morago ke bona o kare go ya ka nna ke bona o kare ba nolofaditše taba e ya go saena kudu cause re no ya re le ba babedi re apere dipaki ba no fihla ba re bjale re a saena mo gongwe maybe wa bona ge nkebe ba re no
batho ba ileng gore ba ya go go nyalela ka letšatši le ba fetsang go go nyalela go swanetse go tla bagonyana ba ga bommala ba ga botate go be le bohlatse bo bo tletseng go bontšha re o nyetše e tlang le dinepe tša lena re boneng gore ke nnete ba nyakišiše lenyalo le pele ba e fa motho certificate ba se ke ba no thoma ka re certificate e tšwe same time jwale kua Home Affairs ba re eleditše lekgaitšedi mo goreng o swanetše a no tšea certificate sewe a ye Home Affairs ya Groblersdal and then ga a fihla a direle bana ba gage di birth certificate and then ba kgone go gola and then ba kgone go ya sekolong gape o tsebe gore di-certificate tša bana ba le di o tswa di re papa go bona ke monno go ya ka mogola ke kweleng kgaitšedi ka gona go tloga mathomong ga a balla o be a lela taba gore ba se ka re bana ba gage ke ba ga Mohammed ka sekolong yena ke mo kwele ga botse mara certificate sa ngwana e riela ngwana certificate ka marriage certificate se tlo tswa se re papa ge ke mamma a ke tsebe mara nna ke bone ka tšaka e ke riela bana certificate sa lenyalo gantši go riela ngwana wa e seša mola ba re okay mma go ngwana ko papa go ngwana ko ge certificate ba sprinter se re no papa go ke mamma so taba tša mahlwana di nyaka go lokišiwa ka pela yena fane e kaone ke ya gabo mara fela e nyaka go lokišiwa ka pela mo e leng gore ke nagana gore ba bang ba Home Affairs ba tla re fa maele ka mokgo ba ka kgonang mara tše di tswang go riaga ka kua Witbank ya ke bothata fela ya ke bothata fela ka lebaka la gore dilo tša go swana le tše malome ka kapa ke mo kereng mo gongwe ba ba bea melao ya Home Affairs mo gongwe ge ba ka le ka go tiša letsogo kudu ka tabeng ya go saena go nore motho a no saena le kgono a batšwe le certificate nke ba emiše gannyane rena re baga molepo nne malome ka kapa ka dipasa ke ne 2 years ka re lata 3 years re applyetse gore fane a bo rena e change a se gale di-certificate tša bomama di wile wa bona re like ba kgonne o dia dinyakišišo wa kwešiša so gore fanela ge e boa e re moremi e be e le gore no dilo tša rena ba le dieme gabotse ba dirile dinyakišišo ka mokgo go nyaka le certificate se sa lenyalo se ntwa go nore o no ya kua Home Affairs go njwa le o ye go saena o bua o swere marriage certificate e nyaka tlhokomelo kgolo kudu go ya ka nna ba swanetše go leka ka maatla gore no taba certificate se nke pele ba se ria nke ba rie dinyakišišo ka lebaka la gore lebelela gore go njwa le mahlwana go diragalang ka ena ka gore go njwa le ge go ka tsoga dinyakišišo tša gore na ke mang a saenetšeng certificate se gona monno ba provile bjang gore ke moguni gona ba moguni be ba le kae ba ileng gore ba saenile ka gore ge re ya go nyala go ba le dihlatse tše pedi hlatse tšeo be e le bomang moroka wa bona mola Home Affairs go ne banna ba bangwe banna ba le ba mmerekong ba theogetše forogo ba tswa ka gae ba hlapile le ba botse ba apere disutu le dithai ge ba fitlha ba no ema mola ba emetše wena o tla mmola ore ke tsamaya le mohumagadi a re ne di-family napile ke moka ba batamela ba go tšhatša ba tsena ka mola go a saeneng ge le fetša go saena le tsamaye ba dula gona mola gape ba emetše ba bangwe gape ba go hloka molao ba go tla go nyalana di-family tša bona di sa tsebe a ba bereki banna bale ba hlwa mola the whole day tšatšileng re tlo ya mola Malef re tlo ya mola tšatšileng ko go šupetše ke re banna bale ba dithaišiba a ba emela selo banna bale ba tsoga forogo ba ya Home Affairs ya vale re sa tlo ba le problem cause bana ba tlo no gatlana mola tsileng bana ba tšiana ba Home Affairs le go motseba re sa motsebe ngwano e bua moano makala ba re motho o nyetšwe so ke nagana gore tabeng ya marriage certificate ba swanetše go be le melao ye e leng gore no pele ba e fa motho certificate se kore nke ba e šale morago pele ke dilo tše dintšhi ko Home Affairs ba di šala morago go swana le go nore go thoma o ria pasa o ka se no fitla le kgono wa e thoma ya be ya tswa le kgono go ne le dilo tše ba go botšišang tšone le gona mo tabeng ya certificate se sa lenyalo go nyaka ga bua le kare a go ne nto kotsi go swana le certificate se ka gore go nwe le go ka kry-e le gore monna wa nyalaneng le yena o na le tšhelete asete tša gage di ria tšhelete e rileng ba tlo mmotša ba re no ge le divorce khotwa lena maybe a e qualify gore le tle le sekele mo taba lena divorce santse le maybe bo high court so dilo tša go swana le lenyalo di ne mathata-thatana ka gare so go nyakaga gore jwale go njwa le re thuše mahlwana so taba ka tla go le lekile go bolela le ena ya ke boletše le ena le gone ke mo founetše nako e telele thata ka se mo kere mara
ka be ka fetša ke mo WhatsAppa ya ba gona a fetola a re no phone ya di-call ke e lebetse foroge ke ya mmerekong mara ke tla re ge ke fitla gae ka go diela please call me and then ra bolela a wene ka nnete o e dirile and then ke mo amphileng di-phone number tša Ahmed jwale Ahmed ke mo WhatsAppile ka gore ga a le ka kua a go bereke phone e nngwe le e nngwe o bereka WhatsApp ya re bereka ka WhatsApp jwale ke mo WhatsAppile and then ke mo WhatsAppile o ile mo go nna o tlo bua ka March a se problemo gore a ka fetšiša everything yena ebile o offerile le gore yena a ka berekiša lawyera ya gage gore nto e fele ka pela e se ka tlo e senyetša o nako jwale ka re boa re go emetse morena wa e bona jwale o tshepišitše gore mathomong a March ke be ke ile ke tlo bua April mara mathomong a March ke then ke tla goroga no ke nagana re ge ile sowe gona e ya kwagala so mahlwana yena sentse a tsebe gore jwale certificate ya gage ya lenyalo ke ye o nyetše monna kwa ga Moguni sure so bana bona ka ya ba direla di-certificate mara di-certificate tša bana o tšwelela monnong o tšwelela ye o tšwelela as e le papa go bana o tšwelela a gone gore a se ka tšwelela a kere e ya go ba gore ngwana mokete le mokete šiba and then certificate se o registera bana then papa go bana ba ke mamma o ka gare ga lenyalo gape o ka se tle wa re no o a se papa go bana o wa ikwešiša ene nto ngwe gape e leng gona kore le ga ka ya home affairs a re o registera bana ne go ne le kgonagala re ba nyake dikhopi tša monno ke la napa le se bontšha kudu mo mafaratlhatlheng a ke re rata gore batho ba rena ba bone a bona be re ra ba bontšha mara jale re a lebo ya no wa bona ka mokgwa o se bontšhetšang kgole re tšhaba gore di-ID tša mahlwana di tle di tšwelele molaleng wa tla kry-a jale re mohlalantšha le o a nyala le o mongwe ba tla re sola kudu moroka ya ke nagana gore ye e be e no hloka update fela wa bona mokgekolo koko ke mmago makgare ba o a bona mmo koko o imetswe jwale o ile ge mahlwana a re ke aye le yena a bona monyetla wa gore le nna nka kopana le moremi jwale maloba re mo gomišitše ka baka la gore re dutse nako e telele mo tabeng ya mahlwana jwale ke be ke re koko a role se mo tshwenyang ka kua lapeng la gage le mo malapeng a bana ba ba gage gore koko ka kua gae o tshwenya ke eng and then bana ba mo malapeng ka gore ke a tšwa kua le kgona ke re be ke tsamaišitše mahlwana kua home affairs ge ke boa ba ne metse batho ba ka moka ba ya ba ne metse ka moka ba wa se ne mmotseso jwale ka re mahlwana šunya ka ya sasa ge ba ka kry-a ba motšheka kua ba kry-a o rra go bana e le businessman ba re no tšhelete a e golankentši o ria bua mahlwana o ra re o tle tla e gola ge ba fetša go hlalana taba tša mahlwana mathata ga ga feta jopo jwale ke bana ba koko o imetswe ka lapeng la gage di-extension tša lapa la gage e le malapa a ba lona ke mathata jwale koko be ke re mo fe sebaka a tloge a re hlalosetša gore na ka botlalo gore ga botse koko o tshwenya ke eng ka kua gae le ka no tšea sebaka se koko ke mokalana pelano re hlalosetša ditaba tša lena ka moka ga tšona le lokologile le sa tšhabe selo thobele nna ke a leboga go tsena ka pitšeng tše kgolo ke hlwa ke thaeletša ba bangwe le bona ba kry-a go thušo bjale nna ke kgopela gore go gongwe modimo a ka nthuša ka mokgwa ke sokola ka gona ka gare ga lapa ke a sokola batho ba modimo ke kwa boima ke gore a ke tse gore motekereng ande bana ba ke a hlaka ntho e ntshwere ka gare ga lapa la ka le malapeng a bona bana ba ka le ba swere
ke kwa boima ka kudu boroko a ke bo bone mo bošegong a ke robale ko gore mo bošegong mo kgwenneta go tia bo 8 go fošwa letlapa ka mogodimo ngako ke re sa re ke thaeditše letlapa lela ke mokantene nthwele ya nnamela ka mogodimo ngako gore go tlolola mokito mongwe ke sa tsebe gore kwa mohutamang ga ke re ke thaeditše mokitola ke moka ke se gateledi se ntshwere se a nkgatelela ga ke robale ke tlo ba ka tla ka robala ka 3 ka matsha gore ntho ya ntlhakiša ebile ke kgone go šiša ka mo ke magotlo ga ke re ke bula nenyane ke reka namanyana ke latlhela ka fridging fridge tsela di a tima di a thibulwa di ria mehlolo ka moka ga ke sana fridge e ke bja go sešeba ka gare ga yona ga ke sana stofo se ke zapjago ka sona gore go thaolanya ka moka di-TV dutse ka moka ga ke kgone go šiša gore go riagang go sepelang go ketima nthong wa mo motseng wa ka e kgolo ke sa tsebe gore ke selo sa mokutamang ga ke ya dikerekeng mo nenyane ba mpotsa gore mo ga gago mo go sepela selo ene selo se just aftekile bana ba ka mokana ga bona kore go thoma ka bomma go bona malapeng a bona le bona ba tshwere ntho ba ke e bona go mogaka a ke kgone go šiša gore go riagang bošego a ke tsoga ke motho ke le gore ke robetse le motho a monna mara ga ke mmone mothweni mara ke moka ke tlo khwetsa ka mswana ke le ka mokgomongwa ke sa tsebe gore ke ria jwang gore ntho ya ntlhakiša magotlo šia ko ga dipitsa di a khurumolola dipitsa tša maoto a Sesotho di a khurumolola o di apeile tša go ja di a khurumolola ka mswana tlo go tsa go sta selo ka mogare a o rekile bopi bo fetša 3 weeks ke dula le bana ba bararo fela ba morodi ya kwa mafelelo ma go bona ga gona le yena o ka re o sala ga ngadiša ke yona ntho ke mogae o tutulela kwa makgoeng ga a sa dula mogae o tlatšatši le lengwe gore ka di-christmas ke gona ngwanna tla gore ka di-good friday a tlo hlola bana gore a ba romela tšhaletana gore ba reke tša go ja fetere mogae gago ga a itla mogae wa dula e tlo kwa re nna mma mogae a ke kgone dula ba le steno le ka molapeng a o kgone go šiša gore goreng gore magape mogae a duletse mogae o ka re go na le motho a robalago le rena ka mogare ga lapa a ke kgone go šiša gore go riagang mara ntho ekwe e sala gore go roba le mošiminyana kwa mathomo ka molapeng ke sa tsebe gore ke ngwaga mang ngwane wa ka go tla a bajwa a etswa makgweng a dula mosading kwa makgweng a o tse go robala ngwane o ntho e le a thoma ya setlela ke ntho e tšago ka eo tota le kgono wa bona koko ke lemogile nto nngwe mo matšatšing gore thokolosi ke tlhoba boroko ya kgoši thokolosi ke pandemic kore e re swere malome ka kapa ke leuba ntwe ke leuba le legolo le e leng gore le wetse batho thokolosi koko e itirela boithatelo godimo ga batho ba bantši thokolosi ke feditše ke lemoga gore phoofolo yela e bohlale kudu ene ke feleleditše ke lemoga gore nthwe ge ba e hlama ba e sepediša le o motee ka mogae go nne nako ngwe motse o kgona go bereka o kore motse o ko o berekile ba ka gare ga lapa ka moka ba seke ba hlapa thokolosi ela itle e boe e batlaiše nako ngwe go ne lapa le lengwe le ile la tshwenya ke thokolosi thata ka fetša ke ba tšea ka moka ke ya go ba hlapiša ka bereka motsola wa gona ke mo re ileng ra e gona tokološi eo wena koko ka ge e le kgalentše go tshwenya ntwe le ge re ka ya ra bereka motsola sola nka re sebe ra e fološa mo go wena go tlo ba boima gore e tle e tloge ka molagae thokolosi tše di a fapana ene le maatla a tšona a swane ene e ya ka gore ba e hlamile ka dihlare tša go tšwa kae ge e le gore thokolosi e leng ka mola ba e hlamile ka dihlare tša go tšwa ntle o ka se kgone ntle le gore o ye go nyaka dihlare tše ba e hlamileng ka yona thokolosi ke tloba boroko bona koko o motho mogolo mara lebelela gore e sa go dirang e go ria jwale ka ngwana e go tšea jwale ka ngwana ka gare ga lapa la gago e riang e bula dipitša legotlo le ka se bule pitša yela ya kgale ela size 3 ye e leng gore ke ya maotwana le ka se e bule legotlo so thokolosi koko e kotsi gobane ge e tsene ka gare ga lapa
bana ba gago ba be le bophelo bana ba gago go ba boima gore ba kgotlelele ka gare ga lenyalo bana ba gago go ba boima gore dimpho tša bona di fihle go bona thokolosi e hlola malwetse ka gae thokolosi e bitša makhu ka gae thokolosi e bitša leswiswi ka gae thokolosi e kgona go hlola gore ka mogare ga lapa le o kry-e lapa le lehloile and-e thokolosi e kgona go dira gore motho ba mmitše ka maina go swana le a mabe a go swana le gore ba re mokgekolo o dia dilo tše di sa nyakegeng tša boloi thokolosi ga ya loka koko ge e ka tsena ka gare ga lapa la gago ya nyaka madulo ya dula ya kry-a nako ya ja ya kgotsofala ka gare ga lapa la gago a gone nto e tlo lokang ka gare ga lapa la gago thokolosi e kgona go dira gore mosadi bona bana ba e ka ria re ngwana motee mo gare ga bana ba gago koko a fetša e ba le banna ba 30 or 40 a na nnoši ka lebaka la gore thokolosi e kgona go goria gore o rateo go sa sa 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 mmereko wa yona e nyaka tšhilafalo e nyaka tšhila godimo ga mmele wa gago so thokolosi e leng ka molalapeng la gago koko e nyaka go berekiwa ka mannete gore e tloge and-e wa bona kudu thokolosi e leng gore e dutse mo magaeng e ya tshwenya lapa la gago o tlo duma go swara tšhelete koko e ka sebe ebile ke sware selo ntate Moremi le bopi a be bogona ka malapeng ke felela ke bopi ke felela ke tšhelete gore tšhelete ka ga ke swara ke tsore ke tsogola tšheletana ntse phofela ka nakong yana o tsebe ntho e rekilego ga e gona and-e bana ba ka ba felelana ke dipelo o laetša gore ntho e setse e baagile mo mading a bona ka mokana ga bona gore ba ke ditlogolo bana ba ka ke ba bane mara ga ba kwane ka mogare ga lapa ditlogolo tse le tsona a di tshakwana koko ba tlo kwana jwang go ne le lengelo ila gore ka mogare ga lapa le tlhole mmukubuku lengelo ile e leng gore ka mogare ga lapa morero wa lona ke go nyaka go bona bana ba tšwelopele ya bona e ema e destroya nto ngwe le ngwe e botse e tlang ka gae and-e thokolosi e kgona go gontšha sporofeto yona e go fe sporofeto and-e thokolosi e kgona go ganetša motho go ya go phetha ditaelo ga go le kudu mo e leng gore ya bona gore motho o mo a yang e fike kerekeng ba tlong kgona e kgona go go ganetša goe and-e thokolosi e kgona go go tlišetša moya wa mokgathala wa gone rono lapa gore go a swana then ke mo e go nyakang gona and-e thokolosi koko ka gare ga lapa ge o nyaka o bona gore ba le thokolosi e fitlhile o tlo bona ka magotlo a mantši o tlo bona ka mafena a mantši ya o tsebe gore ba le thokolosi ke bodulo ba yona ka mogare ga lapa so thokolosi koko ke phofolo nngwe e boimaimaima wa bona motho go na le gore a go apeshe thokolosi kampana modimo a ne go tšea o khutše gobane go ne thokolosi e nngwe ge ba go fa yona koko a o tlo teketla ka selo mo bophelong awa ke teketle ka selo ka gore lebelela batho ba kgona go nyalantšha le yona ba kgona go tšea thokolosi e ba e dire modiši wa gago e sepele le wena mo wena o yang ane o hloe ke batho kudu mmereko wa yona ke gore ge o le motho o mogolo e go ria gore o hloe ke batho gone le gone malapa a mantši a e leng gore ge o ka lebelela bana ba kwa bohloko ge ba etswa ba re bomma go bona ba seleke gante bomma go bona ga ba seleke ba sepela le selo se ene selo se o tsere thokolosi e kgona tsena godimo ga mmago e rie mmago gore a se ka nyaka mosadi ya gago e rie mmago gore a tlhoe mosadi ya gago e rie mmago gore a se ka nyaka selo se se botse se se tlang mo go wena and-e thokolosi e kotsi ke ya go swariša segateledi thokolosi e kotsi ke ya gore ge e tla go wena e go swariše segateledi lapa la gago koko ke tšhita dingaka o lelekile le nyaka gore ro le nyakela ditaelo tša gona specially tše e leng gore di tlo kgona go lwantšhana le nto e leng gona ka gore ge re lebeletše maphelo a bana ba ba ka gae a gone nto e kgatlha matlwana ebile a gona ngwana ka nyetšego no matlwana gona lenyalo le kae sese ntle le la mammangwe re sa motsebeng le go felela pelo a le fetse go fa ngwana la go tlogela gore bothata keng a tsebe ke re matlwana thokolosi e kgona go dira motho gore a fetša e ba le masogana o ka dula le 30 ya bona ya o ka fetša o dutse le banna ba 30 or 40 or 50 batho ba be ba go bolela gampe be o ka re wena o rata banna gante o nyaka go trya bophelo go trya ka mo e senya ka mo ge o etla ka mo e senya ka mo ene nna nto e ntshusang go njwale kwa mokhukhwaneng wa ke dulang kore le bana ba ka go njwale ba šetse batho mo bolela bošego ba re e mogolonyana ye o robala ke selo bošego furu ke so mokela mosatlho botse pente
ke re gante ole o tlhobotse penti tatagane se o gare motho o motlhobotse yona so ke gante go riegang ebile a o se mongwe a bana la re phedisa bana ba ka letswa ile le go roba mara sentse ke bereshaberesha letswa ilele a ba go ba kaone ba robala mara a le se gona gona aowa nna ebele ke a ikwe nna ebele ke vele ke fo gola le yona vele o gotse le yona sale ga peta-peta na vele ke sale ka dula pinone ke peta-peta go monno mongwe kwa pinone vele a mpotse a re vele nto vele ba fele go tsenyana o sa le monnyana ke fo gola nae ke ne go fela ke baba ke popelo so go re ifo baba ka mogwano mongwe ke sa tseng gore go re nka phusha go tswa selo mara aowa a go tswe selo bale e ntshutsa ka re e tsena mo baneng ba ka gone jalo hawa ka moka ngwanaka o na le zintle ke ngwana o na le 12 years ke robala le yena tshwere ngwaga bo 12 bošego ka nakong go ja tulana le selo mo mpeteng o lwa le ngwene ngwana a re mmaketia monne mongwe sho monna shoko ke bona motho mo ko wa ntshwara o nyakong kgama a bona ngwana ga gone mengwaga me kae matlwana o wa mathomo o re ya 20 ngwago no ke moshimanyana ke ra o reng e mohlobola ditjwaro o ne 17 no thokolosi ga ya loka banna thokolosi kore thokolosi le monyane kore ke ngelo ile lengwe e leng gore o se ka duma gore le tsene ka lapeng la gago ene wa tseba thokolosi ne matlwana bokotsi ba thokolosi ke bo gone thokolosi tše dingwe ga itle ka maagelwane goba ga itle ka motho wa geno thokolosi tše dingwe re di lata malapeng a batho ba rena re re dula le bona o kgone gore o le mosadi o ye go robala lapeng la ga mammang gane monno o ne mosadi go fitlha kua o berekile ka mokgwa a berekang o ye go topa tokološi ela o itšeše ka mogae ande nna e tla mo go nna a itle like a go tle like ke lo re like monna le segate e sentsora ke bona ile mosadi ene le ngwanyane ke phelang nae mara mmakatšane ntwa banna ke batho ga ntse go riegang a bela ke phafoga bele kore ke tsoga ke tenne ke gore ke le ka mogwano mongwe wa bona ntho e riagala mehle le mehle pleke ya go swana le mpheleng a se pleke e bonolo e leng gore motho a ka no phela fela ntle le gore a phethe ditaelo e boima mpheleng ka bo yona e boima e gore o be le tšhalete gore wa tsega mosane gona ke a tsoga ke ya ga mangmang a furu for ke tlo bona tšatši le leng no se se one mengwaga mekae 39 years a reko wena go lokela ke eng a o lokele ke eng nna ntate motate moreme gona nto ya ka e lokang ao ga gona pele le morago fo swana se ke se naganang ke lebake ke piri fela ke botoorosi a ba ntse le sela ba nthuše ka sele ba fonyarela ba fo tswelela sa bona go fo tswelela a nka fo gopola lebake ao amen ke tsweletše o ja mošwang wa matuba bohloko o ka re ke pere ikwa bohloko gampe ke se ke se gopolang fela ebile gona se seng ke se ke sebang a gona tšwele pele a gona ntwa ke lokang sale ke fo go tloga bonyaneng ba ka ke phela strateng kore a gona ntwa ke lokang tate moremi tšhelete ke a e tshwara mara nka reka bošoko ka moka ke bina ka kudu thata ke tswelela dijo a ke je aba saka ke motsoko ke jwala o ne bana ba bakae a ke na ngwana ntate moremi a ke na seng o thomile neng go ja lebake 2012 ke kgale nje ka 2012 go go ke mara le no a gona se seng se ke se gopolang le no ke fela pele ka kudu mo keleng ya go di ambana ya go goga o kgale ka kudu ke fela pele ka kudu mo keleng gore ga botsa ka ke le gae ke tswelele maloba leng khaphile mo ke fihla ga 17+1 ga ke fetša folo ka go mona ka kokotela senemane ena ke na tšhelete mara nka se tsike a o tlo tswelela a o tlo ga ba tseba botsa ebile kore a kgone go kuša ntate moremi mapele o rata mošwang wa matuba o rata jwala o rata go bina o rata masogana amen ke se ke se tsebang mo bophelong maka gona se seng se ke se tsebang fetera ile mmereko awa mmereko gona mo bankhirang awa sesi bona botoborosi ba ba ntšwele mogolo nka fo ba change kra ke na le timetable ke tsa le gone ke a kae ka mosane ke a kae mara gona mo ke nyarelang ke e boletše nto kare a ke tswelele fela thokolosi e kgona go fa banna ba go feta 50 amen so kwa gore o ne timetable o ra re mola bang wena se se go lebeletše o ka ba o bile le bopeterosi ba bakae yo nka tlatša terene le pese wo nka nyarela o ka nyarela yo
ya gape nka bula club kahle wena o ra nna a nka setha scheme aowa wena ka modimo ane nkuša botlhoko ente tate ka kapa ka baka la gore ga ke tsebe pele le morago aowa o ka tlatša terene le bese banna nka ka matorokisi aowa wena sefapano tatana ntswese mo ke tswelang ka moka ke sese a ke wele fase aowa ke tlo kgetha nna gore ke nyaka o tsamaya le mang o tswa go nna e ba le moo mapele ge wena o fihlile kua monna wa tseba o tantsha masogana a ge a kgahlega wena go tswa go wena gore na o sepela le o mofe ao ka fokry lebaka motlhomong ke tle ke ditsele 18 ka moka be lebaka keme ka moka be ke lebaka kere ka nako go tsamaya nna ke tlo kgethela gore bala aowa lala a re tswelele ba bangwe a balwe aowa e aowa ba no re go lokile ebile o ka sekry ba kwatelana ba ka dula bo ba le 5 le baka ka moka go segiwa go le bose mosadi le nna ke nnoši tokološi ya gago e ne maatla a ena maatla ntate ka e ne maatla kore ya ba phopota re ba ka sega o kry ba sega ka moka bile wa tsa keng go le bose mapele mara o ra gore o kgona go dula le 18 ya batho ka moka e le ba gago a kere mare ke go botsano botsa ke nna ntate ka 18 ke re ke a nyarela wa nyarela yo ke tsweletse wena o tse a malefolo bothateng sefapana awa go mme gona wa nang o ka reng awa ebile awa wa nyarela ngwana ke tsweletse a o tsweletse sefapana wa tseba ka gopela thuso se se ke rata nnete ya gago gare ga tše ka moka o di boletseng ke rata nnete ya gago re bolela nnete ntate ka ya so nto o e bolelang sese ene wa bona nnete ya e bolelang Yeah. motho o tlo o kry-a thuso go phala batho ba bantši ya ya no mo gone go thata ka mogare ga lapa ko wena o nnoši o e leng gore like o ne go kry-a o e ba le masogana a mantšhi ke sa tsebeng ba bangwe ke re ba bangwe tša bona ba Matlwana, duta nna ena jaaka lena ke le bolela jaaka tše nna ke di tsebang nke ya ka mo bale- mapele o ne 7 ya bana ka gare ga 7 be ba le 8 okay ka gare ga 7 ye ka moka ga yona wo ne papage gape le sa tlo bolako Matlwana, le wena ba gago ba tlala terene majarini wena nyawa ke nnete le wena o wa tlatša re gona mo lefapeng le ba nna ke sono ka lebaka la gore ke thaba nakonyane eo ge go šetse go fitlhile gore awa ba le o ya nako a ge fedile awa ke a tšhaiša o mpotsa ka mmereko o ntšwafiša ka kudu o nyaka legoga ke nyaka gore o mpotse gore re ye thabeneng rona bjala ke ra gore go nyaka ga legoga mo di gwara di a ratiwa mo bana ka mo le nna ke dula mokhukhwaneng wa ka bana ba ka le bona ke lona leo o robala wa šia sekhia monyako ba bula banyakotso bošego ee ya wa tseba taba tša nna di koša bohloko bana ba gešo a re bereke ka moka ka lapa re le bane ka kudu family ya gae mo e le gore kgomo wa re ekosele re nnoši mara ga go nna yo le gore ka mošupara wa o e leng gore mma o titea sefega ka ena rawa ngwana ka o kaonenyana kaone mokgekolo a sene o e leng ke be ba re o topa tša fase a go tlo loka bana ga ba gona ba rutegileng ga gona ga nyetšengwe ga gona lo e leng gore o ne le baesekele ya baesekele a go tlo loka Ka nkana bana ga re. go tlo loka before ba di-checkers ke ba ke terata ka moka and nto e ke re ke e lebeletše e aparela le bana ba rena ka mokgwa e tepontšhang ga se ntwa lekgono e tswa batswading ba rena e aparetse rena se se ra gore le mo baneng ba rena e a tsena a re kwane go ka re wa lebelela gore re bakang re le family a re bakisele gore ba ka banna mapele a gona ye nngwe o kgone o jola le monna o bathong nkotle natso a gona nto e re e bakang majarini tla natso Re yana. nyarela majarini thabeneng ge go sene ngwana ga mongune a go tsefe
ke rena dikhurumelo tša thabeng mara mang le mang wa tseba gore le ge nka hle ba rago motho mare mo tee yena go fo kgwetša kokobanana nnoši go se motho mo thabeneng e motee wa ka mokonosantho ba gona thabeneng se se botse a boa sona ka nako re tlhakantong wa se ya ka mo a re belege a re belege re re mohlolo ke bophelo bo re bophelang ke bala motho a go botsa dilo motho o kgone o bolela ka femi ka motho a geno o mohlatse o bolele le wene o sebe le ena mara nke ke kwešiše ya gore le bana ba motho ga le kwane le yalwa mo e leng gore ge motho a nyaka go tseba gore na lebaka nka gare ga tše le dibaka le masogana a gona ka gare ao ebile a gone e serious e le gore ba roka re ba re le ka bele ba ka ntwe e serious le makgarebeso wo o kgona go ba le sebete sa go dula loao aga a ba tseneletša digwara le yena ee ke bophelo bo re bophelang re tšhentšhana ka bona ba le ka dipolumase ke bophelo bo e leng gore a bophela And then- tokološe tiphile maatla ga re kgone gore re ka dula 10 minutes ke entšhe gore re ka dula re family go a lwewa ga re kwane a le kwane jwala ke boss mo go rena o kgone gore o sene bopi mare o ye jwaleng yore o swere 100 rand o ibone o shi 100 rand a go dijo ka mo o ye thabeneng ya ke mphele nna mele Virginia. ka mela o ye jwaleng ka nako re dula ka mekhukhu Sure. re fo phela ya ke mathata koko o na le bana ba bakae gone jwale ke na le 6 ya bana o robetse o mo teng go robetse 2 O- go o- robetse morwake wa mathomo go robala mmago ba kwa latela ke mmago mmago ba bafe bona ba bo mmago matlwana ba He, Ke gane bana- ke bana ba motho ba ke koko wa lena o Eh, a se mmago lena nna re ditlogolo aowi nna kwa mathomo ke latela ke matlhwana o tla mošimane lo lasbonish le ena mošimanyane a šetseng o a go na ye nngwe e bjang wa bereka sa gage ke mataese moroka ya mo o ne mmereko o montšhi ene wa tseba o ka re modimo a ka go fa pheko ye e leng gore e ka kgona go thuša lapa le go ka ba lebelela ka moka ntwe e phela mo maphelong a bona ke e tee e ba ratiša dilo tša go swana ke boletše kare wa bona thokolosi e kotsi mo e leng gore malome ka kapa e ka fetse go fa banna ba 50 ene o sa e lemoge nteo lapa le le kuša bohloko bona thata se se o re o phela ka lebake ka go bina ka go nwa ka go tšea monna wa gae gwa go robala go sa santše a boele ge ba re le ka rapa le tlile gore re santše le fete matsogong a gage ye ba tla ba founa special o traiše motho shutlhe ke re batse gore a o fetse go traiša ba go fa tšhaleteo o nwa jala ka yona tshwanetse le hloka le code and then ge ba le founela ba re mothošo o bontšha a šišitše ka dipotleng e tlang letle le mo draišeng ge mothola le monwa yena a go fa tšhelete bona ba gaina go nwa ka lena a ke re rata jala go feta maphelo a rena se se ba se lemogileng sese le a rekiša a rekiša mara ga o setse o tlile o itshwere ke ja ka gabotse ke awa ke se nna ke se ne le rate ka botsa raya mothaka se ka tlontea ka nakong mphe bo ka nna ke berekele nakong ke line ya ka e busy se ka ndilo yeo yana re tloga re e dirang tate kapa-kapa mara e se aim ya gore ko rekišane aowa mara e a direga gantši wa tseba ka mokgwa o e bolelang sese o ne nnete e no wela gona tabeng ya go no fela re fepa masogana ka go ithekišetša magagešo seemo se swantše se fetoge bana ba lena ba tlo sega ke batho bana ba lena ba tlo bolela ke batho bana ba lena ba tlo tšhaba go sepela nageng ya gabo lena
taba ye ya gore go fepiwe masogana ka mokgwa wa mmele ga ke dumelelane le ona mara fela koko mpoditše gore thokolosi ye ya ka gae e ya tshwenya mo e leng gore le koko e ya mosahlela le hloka thušo se se o boletše nnete o a rekiša le wena mahlwana a iye ka mola go mahlwana nke iye ka mola go mahlwana le a rekiša nna le gale ke te boditše gore ka mokgwa masogana ja ba paileng ka nna ke te boditše gore bele a ke senyaka monna ke a rekiša fela bokae 200 bošego ka moka yona nakonyane no mahlwana le tlo gape ke kwa bohloko ntate ka kapa le tlo ba jwa mahlwana 200 e ka se go boloke sese 200 e ka se go boloke nne o santse o phelele bana ba gago mahlwana ge banna ba se gona mahlwana berekang le ne matsogo le berekele bana ba lena nto le dirang a se yona ene le ka se dire ntwe tee le bana ba mme and then le dire ntwe tee a o ko kere ba tshwere ke ntwe tee wa mo ba le ena o la se ngatla ba reng ke moshimane ga botse le ena o swana le bona ene go ra re ntwe e phela mo go bona e ba phediša bophelo bo botee ba go swana ba go hloka dihlong go tloloka mane go tloloka bana ba ge la bona a ke le botšeng e ntongwene la bona sera ge se tsene ka lapeng kapa se tsene mo bophelong ba motho ge e le gore se sane maatla prof motho ga a be le kgopolo ya go emelela a nyake thušo ge o ka bona motho a kgonne go emelela a ya mo thušo e leng gona a re nthušeng go ra gore moleko o na le maatla maatla a gona unlimited motho wa go fenya ashe motho wa go fenya ke sera ga a tlele ke kgopolo ya go nyaka thušo ene o kwa ka ntoge mmotša ere ga moremi ga oe pitšentše kgolo ga oe moroka ke batho ba bantšhi ba ba dutšeng ka magaeng gone jwale ba na le mathata a mantšhi mara motho mo a ka setle because ntwe e phelang ka mogare ga gage le e phelang ka molapeng la gabo kapa la gage e ya moganetša mara nna ke re le lapa mola la kgonang go emelela la dula mo batho ba thieleditše ba bolela dinnete tša maphelo a bona no se ra se sane maatla ene thušo ba tlo e hwetše go ne molatedi o mongwe wa rena o re wa e re ba botšiša soke e re ke mo fetole re swanetše re re ge re thuša motho re tsebe gore re mo thuša ka malome ka kapa batho ba ba thieleditšeng radio ke batho ba bagolo ene le batho ba mpheleng ba gona ba thieleditšeng radio ene gore bo mahlwana ba tla ba kry-e thušo ke ge ba ka bolela nnete ka ge ba tlile mo radio malome ka kapa a se bo mahlwana ba nnoši moroka ke nyaka go no netefatša se sengwe ke bie mothieletši seemong se sengwe sa gore a tsebe gore dilo tša go swana le tše a se bana ba ba nnoši nna ke bereka ka batho ke malapa a mantši kudu a e leng gore ke ile ka kry-a seemo se le so ga mmogo le mmago bana bawe so taba ye e leng ka mogare ga lapa le ke a tseba gore e tle e hlolegile jwang batho ba go swana le ba family ye ya ga borena magagešo batho ba sa le ba bethwa gale moleko o leng ka moko wa gale bana ba ba godile le ona ene go ya le ka mokgwa ba godile le ona le bana ba bona ba tlo felletša ba e ba seemong se e leng gore ba ka gare ga sona so ge motho a sa kwešiše seemo se malome ka kapa a ka se kwešiše gore why re swanetše re botšiše dipotšišo tša go swana le tše ke re a ekwa ke re polelo ge ba e bolela gore polelo e re iša kae so nto nna ke nyakang go botša bosesi
ke bolela so ka gae ke ne le bona bana ba ileng gore be ba le seemong sa go swana le se ene bontšhi ba bona ba fetogile ebile ba bang ba boetse sekolong ebile ba bang ba qualifyile ba bang ba bereka go feleletša o e ba ka gare ga mmereko o le leng ka gare ga ona bosesi e ka sebe thato ya lena go le ngwane o a ka golang a re nna mmereko wa ka ke nyaka gore ge ke gola ke tle ke bereke mmereko o moso le godile le na le ditoro tše di botse gomme ba go tseba ditaba ba le etelela pele ba le dira gore le sekatla la thuša makgekolo ka selo mo bophelong ba lena so nna go ya le ka mokgo ke tsebang le mathata a batho ba ke ileng ka gahlana le bona godimo ga seemo sa go swana le se lena le leng ka gare ga sona taba ya mohuto e ne le kalafi fela kalafi ya gona e nyaka o e phethela ditaelo ka nnete bana ba bantši ba ke ba thušitšeng go tlo ba boima gore ke re batle ba dire di-testimonial mo because ga jwale ba fetogile ba bangwe ba kry-ile banna ebile bangwe ba nyetswe ba ka malapeng a bona nto e le diragalelang a go pale gore e tsene ga moremi e tle e diragalle ga moremi go ba e tle e diragale go bana ba ka go ba e tle e diragale go bana ba mang nto e no ba moleko wa thokolosi e hlahlang malapa fela e reng ge e hlahla ka malapeng e tsena ka gore e rumilwe ka eng le ka se bereke mmereko wa go swana ene le balela nto e thomile ka sesi e buile e ile go mahlwana e buile e swere sesi o monnyane šuena potšišo ke gore ge e ya go tloga mo e ya kae re swanetše re e stope ntho re swanetše re e emiše ntho re swanetše re e tlose ka gare ga lapa ntho ene nto e bontšha gabotse gore ka mogare ga lapa e tlile e thomile ka go gobatša mang e gobaditše koko pele ya go bomma go bona ya boa ya lata bomma go bona jalo bona e tlogile go bomma go bona koko e mo kae gong jwale e mo go ditlogolo ge e tloga mo go ditlogolo gore a re lata e ya go ditlogolwana so batho ba ba tlileng mo magagešo a re jajane mo lenanegong ge motho wa go fa polelo ga re mojaje re ya mo thuša batho ba batletše go nyaka thušo ene a gone gore motho a ka nyaka thušo a se bolele nnete a go kgonagale gore motho a ka tla mo lenanegong le a tseba gore nna mmereko wa ka magagešo ke phela ka mmele wa ka ke thuša banna and then a tla mo a tla re no ke no ba ke ne le thokolosi mo re nyaka nnete re tsebe re thuša motho kang ene moroka ke nyaka go lemoša motheeletše gore go ne le maphelo a mangwe re le batho re a phela mara ga re motlotlo ka bona bana ba ba modimo o ka kgona go bona gore dilo tše ba di bolelang ga ba motlotlo ka tšona gore ba di dira ga ba motlotlo ka tšona gore ba di phela ga go ne motho wo a ka thabelang kapa a rata gore a phele ka mokgwa bona ba phelang ka gona ge o tlo bona gore a ba proud ka se ba se phelang o bone ge ba tlhalosa taba tša bona ba ba emotionally so because e kweša botlhoko gore o le motho wa mme kapa o le motho wa ntate o phele ka mokgwa bona ba phelang ka gona bana ba reng ka baka la gore batho ba bana le bana and then ge bana ba kgona go bona gore ne batswadi ba rena ba phela so ke go survivor they will join and then banna ba bantši kapa masogana mantši kapa bashimane ba tlo tšeela especially bana ba basetsana ba bona advantage so bana ba gešo modimo o tlo le thuša modimo le badimo ba ga moremi le dithapelo tša batheeletše ba ba theeleditšeng gone jwale ba tlo dira gore mogala bo a be le maatla gore a kgone go le thuša ke nyaka go no leboga sale ke thoma go gaša lenane go le ntate moremi sale ke thomile go gaša lenane go la pitšeng tše kgolo ka 2021 a senke go no tšwelela nnete ya go swana le ye a ra yepa e no ti tšwelletše thui bano e ntšha molaleng so ke nyaka go ba leboga ba bantši ba ba leng ko gae ba ka no bolela ba ka no sega mara ba swantše ba tsebe gore bona from now ba swantše ba apare diogotlapo ba thibe ditsebe and then ba seke ba nyaka go theeletša le go tšea polelo engwe le engwe e serious ye ba e kwang and ntwe ke nang le bonnete ba yona ke gore mang le mang o a tlabeng a sega ka seemo sa bona o tlabe a sega sa gaga a se utile
batho ba ne mathata prof go njwale ba gona ba e leng gore ba ba thieditse ba kwa monate because go ne batho ba bang ba rata ge batho ba sotlega bophelong mara o sega ngwana o mongwe o dutse ya gago ka di dula mathata ga go ne motho a seneng mathata so nna ke nyaka go no ba lebogela gore ba kgonne go beta pelo ba bolela nnete and nnete e ba e boletseng e tlo ba phediša nnete e ba e boletseng e tlo fetola maphelo a bona nnete e ba e boletseng e tlo kgona go dira gore o tsebe gore le go ba thuša o lwa le eng ya mohuta mang Thobela ene a ke leboge malome ka kapa ge ba bolela soke re lemoša le ba thieletše gae gore ba tsebe gore taba ya gore ba tle ka gare ga lapa le ba bitse bana ba lapa le e le ge ba ba tshepiša tšhelete gore ba ye go dira dilo tša phaku malome ka kapa ga se taba e botse ge motho a bolela a re nna ke ya kgona gore ge ba re go ne boka and then ke re a re thušane a re paule motho mo kinne re riela gore wena o fang motho tšhelete o reng ke nyaka go kgotsofala mo fe tšhelete e le ge a ya go rekela bana se sengwe ene re bolela so re kgopela thušo go batho ba kae ba mpheleng gobane se ba tseba leloko le ba le tseba mathata leloko le ba bona magagešo a re thušaneng ka dikeletšo a re thušaneng ka gore ge re bona lapa le segabotse re boneng gore re ka bereka jwang onkwešiša so taba ya go swana le ye e gona malapeng a mantši go bolela nna e gona malapeng a mantši ke bile ka gare ga seemo sa go swana le se malefo o a se tseba ene ga se bonolo go tswa kore go boima kudu o tlo ba o berekile kudu ka maatla fela ge motho a go boditše nnete go tloga mathomong gore nna mmereko wa ka gape shu ndane re tlo tseba gore re ya go mo thuša jwang matlwana bophelong ngwaneshu ke nyaka go botša nnete motho mo lo mongwe ne diphoso tša gage le nna ke le moremi ke le so ke ne diphoso tša ka o nkwa ga botse a kere ke na le diphoso tša ka tše ke di dirileng ge ngwana a gola o gola a thitšwa so diphoso tša morago re ka se di lebelele nna ye ke tlo e lebelelang ke ya go thoma le kgono gore go thoma le kgono maphelong a lena go fetoga jwang tše di diragetšeng morago di diragetše ene godimo ga se ile se boletšeng a go ne e tlo lepalelišang gore le ka nyalwa a go ne e tlo lepalelišang gore le ka fetoga a go ne e tlo lepalelišang gore le ka dula ka gare ga lapa a go ne e ka lepalelišang gore mahlwana le ka boa la ba basadi la swana le batho ba bangwe no ntho e leng gore e be e dira so e be e le sera se se tseneletšeng taba ya lapa la gabo lena ba kgahla ke se le se dirang onkwešiša so batho ba bantši ba ka tšea taba ye e be o kare wa e re le botšiša ona le tlo thušaga bjang ge re sa tsebe gore le tshwenyakeng ka gore go ba jwa lena gape lena ke lena le ba jwang ke lena le santse le re botse gore go ba ba mo rena re alafe so ntho nna ke nyakang go le botša kore taba ye a e aparela lena le nnoši ene taba ya go swana le ye ka kgopelo e nyaka maikemišetšo a go phetha ditaelo ene taba ya go swana le banna mahlwana le seke la laola ke tlala ke gore ke a le kgopela ebile ke a le rapela mahlwana le sane bana ba le santšeng le ba lebelele le sane bana ba e leng gore ba sa nyaka thekgo ya lena le sane bana ba e leng gore ba sa hloka gore le ba godišeng dilo ka a go ne motho mo lefaseng a senkeng a thitšwa ke le botša ke nna ke re ke thitšitšwe le nna ka fodiša ke ba bangwe ka ge ke ba botša nnete so le lena ka ge le re boditše le berekile mmereko mo botse fela ke ne kgopelo go bao ba le dirago dilo tša go swana le tše gore ke kgopela le yemeng ke ya kgopela magagešo ye mang go dira family ye so le ya ba go batša e reng ge le nyaka go ba fa tšhelete gore ba reke dijo ba rekeleng dijo tsenang ka gare ga lapa le fetoleng maphelo a bana ba batho seke la tsena ka gare ga malapa la tla la thoma la hlotla bolwetši ka gare ga lapa o ra re go ntšwa le ge sesi ya kgona go šera monna ke ngwana o šera le sesi ya ge o šera le ola ge o motemo go lena ka hlokofala o tlo o boloka ke mang ntho e diragalang ka lapeng la bolena e kwiša bohloko kudu jwale ka go rialo koko nna ke leboga wena go tlile mo ene ke leboga ge bosesi ba kgonne go bolela nnete lenanego le a se la go bapala ke lenanego la go nyaka nnete gobane ba thieletši ba ba leng gae ba thieleditšeng lenanego le
ba nyaka nnete gore le bona ba kgone go lefa maele setšhaba sa Mpheleng a se gore ba tlo lesega ba tlo lesegang e ka ba le lebale mara monna goba mme wa tlhogo ye e leng gore o kgona go kwešiša gore ke motswadi ba tlo le kwela bohloko ba tlo le thuša nto e nyakagang mahlwana le santse le ye mmerekong sesi santse o ye mmerekong ngwana ka santse o ye mmerekong thušo kore thušo ke tlo le thuša ka go tekgafa that's why ke sa nyake tšhelete gore ke le thuše go tleng ga lena mo koko o tsogile gae o te tlhobile boroko ke kwešiša gabotse gore motho o mogolo gore koko o ka tloga gae wa tla mo o tletse go bapala wa tlela go bapala o tlo nyaka thušo ka nnete bana ba gago ba sokola ene koko taba ya go swana le ye e tlo le bolediša ka batho se le yena re tlo leka go mo thuša mabapi le tabeng ya mathata a gage mo bophelong koko ke thutile nto nngwe ya gore mathata a motho a o sege ka ona mathata a motho o a mo thuša go montšha ka gare ga ona gomme a go ruta le wena gore tsela e so ga e sepediwe ke tlo go thuša koko hloka pelaelo o lile modimo ke tsela e nngwe ya go araba modimo o araba ka tsela tše di fapaneng karabo ya lena e ka ba mo gore mang o reng ke gale ba le bolela tlogelang dipolelo le phetheng ditaelo mahlwana ke tlo le nyakiša mmereko bana bešo sesi ke tlo go nyakiša mmereko nto e tlo go thušang sesi ke go shifta gae Mpheleng nke o ye go thoma bophelo bo bompšha o bethe ke moya o te phethela ditaelo batho ba sa go tsebe and then o fihle mo o fetoge a go kgonagale gore mo bophelong sesi o ka phelela go nwa go kgoga go bina o ye go robala go ntšwa laone ngwana re swantse re go thuše gore o kgone go kry-a ngwana re tlo go thuša jwang mola e le gore bophelo ba gago ga go nena bona batho ba gore ba go dirang sese ba go hlokiša nako ya go nagana ka wena ba go hlokiša nako ya go nagana ka bophelo ba gago ba go hlokiša nako ya gore o kgone go plana future ya gago ba go hlokiša nako ya gore le go ka re o dula le motho a go kgotlelele mo bophelong re phela le batho ba e leng gore ga ba re rate and nto ke nyakang go le botša sesi sathane ha a sa le legodimong sathane o mo lefaseng disathane re phela le tsona mo lefaseng re phela le batho ba ba sa re rateng re phela le batho ba e leng gore bontši ba bona a se mang le mang a ka go fang maele a se mang le mang a ka go fang maele so nto ke e dirang ya go thuša lena ke a le thuša gore mohlang le nna ngwana ka ba le bothata a kry-e le fetogile that's why le ka gare ga bebele o e kwa bare go be go ne Saulo a tšhentšha a ba Pholo mapostola gobaneng o fetogile ke motho wa nama o tsamile a thitšwa gomme go a fitlha nako ya gore ba moeletše ba mmotse gore tsela ye o e sepelang e ne le melete tšhentšha strata o tle ka mo o tlo sepela tsela e right that's why ke re bophelo mo bofedileng motho mo lo mongwe o sepela a thitšwa ene mo o thitšitšweng ga o tlo di lebeletše tša morago di go rutile se sengwe se se santse o fetoge o sesiwa batho ba ene o tšere nako gore o kry-e thušo ye sesi ene ga go fetoga selo ga go ne nto e fetogileng le sa le gona modimo sa le file tsohle tše le di hlokang ba le ka basadi matsogo a gona o ka kgona go bereka o ka kgona go tsoša lapa sesi ke kgopela gore re swaraneng re beng ngata e teng ya go ne le motheletši o mongwe šomo o ngwadile molaetša ke SMS o re bo ausi bawe ba phela go swana le nna moremi o bolela nnete ene ke rata se we a se bolelang ke kgopela we bolele moyeng ene ke tšhaba go tla mo we cause batho ba bolela ebile batho ba re ke segafi ke phela bohloko ke ntwe re bolelang gore batho ba bantši ba dutše gae ka mathata a boima a e leng gore ba ka kgona go kry-a thušo e fela motho o re batho ba tla reng batho ba tla ntšea jwang motho o a sokola o malome ka kapa ke rata go lemoša motho o tšhaba jwang motho a palelang ke go go fa maele gore o ye go batho ba ba ka go fa maele go na le meleko e mengwe ye e leng gore motho ga a tlemilwe ka yona a ka se tsoga a tetlemolotše ene go ne le batho ba bangwe ba e leng gore ba kgatlha ke taba ye lena le leng mo go yona
taba e santse e fele taba ye santse e fele ye taba e santse e fele ye le swantse le kry-e thuso ka gare ga yona ene ye ke le swantse le be le tswelopele ka gare ga yona le hloka counseling le hloka go phetha ditaelo le hloka go bereka lapa la ga bolena le hloka gore mo ba riileng nto ya gore ka mola gare ga lapa go be dilo di tle di senyege ka tsela ye re e tswalele ye ke ye re e bitsang generational curse go na le curse ge le kwa ba re thomile ka motswadi e fihlile go lena e tloga go lena ya go bana ba batlang ge ba bona tše ka moka di diragala di dira ke bomma go bona bana ba le ba tlo reng ka lena ene ga le phošo se se go bolela se le se boletseng nna ke a thaba gobaneng molao wa lefase le gore ge leswa tswelelang molaleng le boleleng molao o re a re boleleng go bolela ke go fola go bolela ke go kry-a thušo batho ba bantši ba bolaile ke go se bolele ke go no swara dilo ba di sware mo go bona so ke tlo le thuša that's why ke re nka se le judge gobane ke bereka ka situation tša go swana le tša leng ke tlo le thuša kudu mahlwana ge nnete fela ge le ka ba le nnete la ba le botshepegi ba gore re tlo phetha ditaelo ka gare ga tsela ya rena ya leeto la go phetha ditaelo go swanetse go tle batho ba tlo le botsang gore nto le e dirang e ka se kgonagale le sekeng la ya kae e yang kae gobane batho ba mmereko wa bona that's why ke le botsa ke re di-satan ga di sa le kua legodimong satan o theogile gona mo lefaseng ene ke batho ba re phelang ba re neng le bona ba swana le modimo o gona mo modimo ko a tlong go go botsa gore monna a re dire se re kgone go lokiša ka gae le a sokola ene ke ne nneta gore modimo a ka se le otle ka kgati ya go swana le kgati e tseneng ka gare ga lapa la koko e bohloko kudu ene wa bona moroka batho ba re hloboleng pride batho ba re hloboleng pride gore maphelo a rena a kgoneng go fetoga a tshwane le ya batho ba bangwe wa bona go o dutse kgoneng o tseba mathata a gago ka moka ga ona mara o re ke tšhaba go bonwa ke tšhaba go kwewa batho ba tla reng batho bao ba tšhabang ba phela maphelo a bona a tswela pele wena bophelo ba gago bo eme poleke e teng motho bophelo ba gage ke go fetoga o ka se bone motho go ndua le wa boa wa tlo wa mmona ka morago ga 5 years wa mo kry a sa le gona mola a leng gona bophelo ba motho ko go sepela a se go ema ene ke boe malome ka kapa ke re le go ba theeletši ba ba sa tlong go tla mo radiong mo ke magagešo re nyaka nnete fela a re nyake maaka lenanego le ke la go thuša batho so re ka se sepele ka gare ga gore re tlo thuša motho a fihletse dingwe re nyaka go thuša motho re bona le gore re ya kae sesi mo bophelong bo o rata go ba eng wena mo bophelong ge o be o sa gola toro ya gago jwale ka motho mollo mongwe a golang gore a kere wa bona ge o ile di-graduationeng tša crutch bana bale ba rata go ba botšiša when I grow up I want to be a teacher I want to be a soldier ke toro ya bona and then ke nagana gore putšo ya prof e simple gore go tlogeng bonnyaneng ba gago o be o dumile gore o ka ba eng mo bophelong majaring o tlogetse sekolo ka grade 4 eba 4 ya 4 grade 4 ke standard mang standard 2 wena o tlogetse ka grade mang and then wena a ka tsaya na le goletse dipolaseng lena nna ka goletse dipolaseng nna bankisitse grade 1 ke na le 10 years ka 96 ke na le 10 years yalo ka motlaseng bana ba sekolo ba ntshabe ke lo mogolo ke ya ka re ko khubele a bona ka tshabela deskrala dipolaseng go mmangwane ke latelela mmangwana rena sa le fa ba gona mo ke tsana sekolo sa ka kana pe ka improve banna o ne mengwe me kae and then o tswile ka grade 4 then wa ya ka dipolaseng mma go lena o tlhokofetse le ne mengwe me kae and then le gotse go se ne tlhohleletšo ye e leng gona go tswa ka lapeng
goba e be e le gona e no ba lena le tegetetse maphelo a le a phedileng bophelo ba bo le boima ka nako ntate kaka mara ga pale ba kgale lena bophelo le bolla ka bophelo ba neng like gae mma be re le bana mama a se gala ke re le motse be re le bana ka molapeng ka moka be re lebeletse mogekolo re support-a ke lo tse ka moka di mo magatleng a gagwe mama ga dira gore a kry accident nna be ke dula le mama toropong grade 4 yeo ke reachetse ke le toropong ge ke tla mogae be ke rea grade 4 ke lo rea grade 5 mara ka gaola sekolo gare ka go bona gore mama wa ba setša thutse ke koloi ba molatile very from toropong ga ke fitla ka dula mo gae ka bona gore a ke kgone nka se kgone go surviva cause mo go gongwe mma wa tlaetša be re le bane ka kudu ka kwa gae ka decide gore ka one ke tlogele sekolo ka ya dipolaseng ya ba gona ke thomile vele go ba phaga ya moroka re sane balli ba bangwe ka mola ke rata gore pele re tswallane malome ka kapa nke re no bulela batheeletši ba babedi ba bararo kore bomme le bontate re no ba bulela ba babedi fela ene magageshu mo e leng gore e ka ba re le tshwentše ge re botšiša bosesi ka mo le re swareleng fela re no nyaka gore re tsebe gore ge re nyaka go thuša batho re ba thušeng ga botse batho re kry-eng nnete re sepele tseleng ya nnete ba bulelele ba babedi ba nke bano ba fa maele malome ka 01311004067 msere se mo moyeng dumelahle le kae gona ke jana makola mo senotlela ya nna ke re ditaba tsa hello msere se mo moyeng dumela msere se mo moyeng dumela toda malome ka kapa le professor Mrem tabela ra ba kwa bogaetsedi ka mo le koko maele a re ka ba fa ngona a magolo ke tlhotlheletšo ya gore ba ska lebella se ka bolelang ke motho mongwe wa ka se ba goleng ka selo ba lebelle ntho e botlhokwa ya gore thuso e ba ka kgonang go e kry-a ba ka kgona go kry-a thuso ya mohutamang ye e ka golang ya ba thuša maphelo a bona gore selo se se ba tseneletseng se kgone go tswa ka gore ge o ka re o lokiša bophelo ba gago and then wa lebelela gore batho ba ka tla ba kwa gore ke dirang go ba ke swere ke eng and then wa ba le that challenge ya gore lo tse dingwe o di fitlhe gore a re o direla sera se se le mo go wena favor gore se se ka tswa mo go wena bale nnete e ba e buletseng ka moweng e tloga e tlhapile matlho and then le rena re theleditšeng mo ra ba rapediša re ba gopelela go modimo le badimo gore maphelo a bona ga ba etswa ka mo studiong a ya fetoge and then ditaelo tse ba tlo phethelwang ba tsebe gore taelo nngwe le nngwe gore bereke mo mmeleng wa gago e nyaka wena o lokišitše mmele wo o lokišitše le kgopolo ye e na le tshepo le tumelo ya gore taelo e tlatlang e bereka mo mmeleng wa gago ka nnete e tlo go fodiša e tlo go phediša bjale ba lokiše pelo tša bona ba kgaogane le batho ke gale re tšhaba batho gore batho ba tla reng ga gona motho e leng a no tla no tswelela go fa nto e botse a no re ke no go fa nto e botse re no phela re no tšhaba batho mara ba re go le ka selo bjale go kaone ba lebelele modimo ga gona tharollo e ka palelang modimo o tlo ba lokišetša maphelo ao wa bona ba ka lebelela ena ba ba le tshepo ka moka tše profa tlo ba phethelang tšona ba focuse mo go tšona ba tlogele dilo tše dintši ba be le hope ya gore ka moka dilo tše di ba swereng di tlo fetoga ka nnete maphelo a bona tlo fetoga ba tlo fola ke a leboga wa rra a re go lebogile kudu a re tšwela pele go topa motheeletši go 06 mcrs mo moyeng dumelahle 07 mcrs mo moyeng
e ate a re gona wa rrarra lena ya ke maite mashabane ka postole ra go amogela ya re ke gopela bana ba ba tsali ba ba thushele le teng ba dira ba le go se go le bana ba motho okay yo prof ba thushi bana ba le ba go ba le mo le mathata mo futulu le ke ba tshisi ba thushele teng le go itshele le go go tla ba jwale wa rra a re go le ba re thabile kudu go botsana le wena bošegong ba le khono MCRS mo mo indumela MCRS o Mayoki ke kwa botse ya ntumedisetse Mayoki ka mo Mayoki ya bana ba ga go bana ba geso botse bo bolaya no ele ka no ba United le ditaelo di tlo bereka and then le nna ke sa tsatsa gore dimpša di tlo go bola o tloa le beke ye fetileng di go bola di sa tlo go bola so mpša e go bola wena no feta o tlo no bona e boela kwa ka baka la re e ba stigma se e leng gore se le kgomaretše so dipolelo tse e leng gore di tlabe di bolelwa ke batho a di fetoma fela ka baka la re lena a le titiri se ke re kwele polelo e bolelwa a o normal gore le ka ba bana ba motho la dira dilo tsa go tshwana le tsona tse so he le ka ba United and then la ba ntho e tee le ditaelo tse ba tse le fang tsona di tlo šoma so it's happening le rena re tlo le rapediše le prof and then Satane a tla tswe mo maphelong a lena le phele no malebele ka batho ba bangwe ke a leboga Mayoki a re go lebogile kudu a Mayoki motheletše wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM moroka ke be ke re tswalele koko le dikgaitšedi ba re emele ka mola reception ka fa le bana bešo modimo a le šegofatše modimo a le thušeng modimo a le feng tsebe ya go theeletša dilo tša nnete le mahlo a go bona dilo tša nnete modimo le mangelo ya ga bolena a berekišaneng ga botse le ya ga moremi gore ntate moremi a kgoneng go le thuša prof ke lebogile kudu malome ka kapa re tlo dula fase le bona re tle re fane maele gore go tlogeng mo re ka dira eng magageshu a ke kgopele gore wo a neng le mošomo ka gae magageshu gantši seemo sa go swana le se a re kataneng ka go thušana ka mokgwa re ka kgonang ke tla leka ka ditaelo magageshu le nna le mpieng dithapelong ke kgoneng go kgona leloko le ka lebaka la gore ntle le lena magagešong ka se kgone a re thušaneng lapa le la gabe re na le lokeng ka mpheleng magagesho a re thušaneng lapa le la gabe re na le tsogeng le beng gabotse ke a leboga malome ka kapa re emele leloko la bobedi le fihle a ke lebogile kudu prof Scottane show sewana wa ledi Se wala wele diwe
naka yela itule swela wele nakela bari ya fodisha ka nnete swela nna ke na le botlhatse ba yona naka eo bari dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši bari ke tloutša baroka ba ba mo tsebang gore ke ngwana tloutša baroka mo teleche wa Mutse Community Radio ona fa le go 96.3 FM lena no ke lana go la pitšentše kgolo magagesho dipitša di a kgaba-kgaba dipitša di a bela nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pushmene ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse ba go o tla kwa ba re ka kapa we ka kapa ma na le nnete ke a du ke na le nnete ya du gore polo re tlo e gwetse Yesu emelela re tlo emelela re tlo ro bona tlontša baroka se wele le wele le wele se wele wele le wele emelela re tloge motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM dipitša di a kgaba-kgaba dipitša di a bela gomme ge dipitša di bela dipitša di hloka bakofuti dipitša di hloka bapei jwale ka mo ga di boe fela magagesho ya dula mollong e swantše e butswe go jewe gomme ga gone molato motheletši wa Mutse Community Radio ye e fetša go ka toga ga jwale ke Scottane yena o be a re a se wana a wa ledi gomme re dutše fela metsotsong e masomepedi fela go itšola go ere ya lesomepedi ya lesometee a e kwagale kgaetšedi ya ka mo batla go thuša o tla kwagala mmuleleng volume ka mo mmuleleng volume ka mo a kgoneng go kwa gabotse gore ga botse re bolela re otherwise re tla re kwena mang a re ke dula mmanapiane jale ge ga e kwa o kgona go fetola ntwe a e kwang ga botse go diagalang wa ka re ka mo gonna ka mo gona nko re di go futa magagesho a ba go rogile ba lapa la bobedi ka mo ntle le go senya sebaka moroka o tlo ba amogela ke moka ga fetša go ba amogela ya napa ya ba taba ya gore ba tle ba re fegole le seborala ka baka la gore ge e le mampia re tloga re lapile melala ruri nkore ke bone something yana ka fa alright ka kapa ya radio ya di bale di apere tshiamo jwale
ya a ke leboge malome ka kapa budi a a di tlale tshwantse di tlale man alright a re dire se gore di tlale o DJ mo hlomelele mo o DJ na o DJ mo hlomelele mo okay ke re molo mongwe o DJ o remixa ya di a tlala mama di a tlala ne alright a ge di dumelang ka moka wa le mo ke leboga mohlala ke tswa ke le kwa Mohlanka kgaitsedi a rena ka fawe dumelang thaba ka moka wa le mo ke Maria Mohlala o tswa kwa Mohlanka wa bolela mo ke ena Shadrack Soroga o nyarela ka lefase na yona mana piane mara ke berekela ka Gauteng wa nyarela ya o nyaretše ya ntle le go senya sebaka magageshu a re tseneng ditabeng molato ke eng le tshwentše ke eng ka gae re tlile mo ka lebakeng la kukwa gore ena mmago mamaka ke motho e leng gore o tsenetse dilo tša boloi and jale a re sa phela gabotse re ngwana pa o rialo kgaitšedi yaka gore ke nape ke bolela se ke gore ke experience tse dilo tše dintšhi ke dula le ena ka gore before ke dula mamaka ne ke dula le ena bene mengwaga e mentši so it happens gore na dilo tse ke thomo mo di lemoga ka 2022 ke ra matric ne ke re e le gore ke le ka tlelaseng always ka morago ke bona dilo di tsamaya le nna ke phela ke lapile ke ne phela ke robala ka tlelaseng a go boletswele pele matishara complaina ka nna gore ba ke phela ke robala mara sebako e le gore ke nne ke sa tsebe so wa direga gore mehle le mehle e thoma maybe ba bo ma 1-12 ya bošego ke le ra ile gore ke a robalelana ene ka nako tše e le gore ke a robalelana gore le mmelo ke a o gore mo ka re ke busy so after mo ke motho e leng gore ke a matšatšing 3 days mara since ke thoma ke robalela le dilo bošego ke a matšatšing tekwana 7 days ka moka ora kgone feta 7 days le gona ko kwa ka gapa ba mpotšiše gore ba le ka go se tseba mpotšiše gore a fang ke gore o lora o robelelane na ke re ya riagala a ra o ne ba dilo tša batho so it happens so 2022 kana go ngola exam ke le ka tlelaseng ke bona nto ka morago ga ka re phofole ne manala so ka re ke ba sekolong ka re ke emelle gona masanjena mamba ro patala 2 rand ka re ke go gore bothata ba ka keng e ke fitla masanjeneng a seng ke ba njika taba no mpotsa re mohlolo ga da shu mago ke na go dira nlo tše ke gore ba sele dilo o go berekile o berekisha ngwana geno ke na dirileng gore papa ga sepele ka lapeng mmago a shalele soke a sela sa bereka okay ka gore nna ke tsibile tabe ka le ka gore ka mokana ga bona ba ileng gore ke a bona gore a re rate ke ba botse ke thomme ka mama ka mmotsa re mama gape taba e so mama a seng ka tshepa ka botsa ka moka le mamgolo mamang ka shia ba ileng gore ba rate ka ke a tsore ke favorite ja and nna re tompotsa straight gore wena go go hlweila ba ntshwelle ka marareng okay e ke bua a ke tse gore ke nge connectan le ena gore aowa ngwane go jwala kae ke fihle ke mmotse ke ra gape ke tswa kerekeng ba re bothata ba ka bo so ene ka moga go ne dilo tše leng gore le ge ke re ke a bala bošego ke kgone di kwa di disturb ke pala go bala a ra tše ke dilo tša batho tše wena ke mpotse mo le ra robalane na ke re a re okay ga gone bothata a wa ita e tabe leng gore ke a motlogela ka di 22 June be le nakwa di-exam bele ke nakwa mid examination ke ile gare ke bala ka bo ma 12 ngwana ko gae la se bona o ko gae bele a tswa ka lebati bošego a tsamaya ngwanle ke ausaga ga go ne ra ka tla re e ke mmuleša re wena o bolela le mang ka mmuša ka bjale o ya kae ka be ba tsoša ya batla ba tabe leng gore ga botse nna ke a bora ke lasta wa ke disturb ngwane o ra a sa maya okay ka motlogela ka boshu ba teng ka ya sekolong gane ke a hlakahlakana dilo se tankimele ke tsamanto se ka morago moriti shwa phofol sekolong pele tse baruti ba nrapelele mara still molo ya go nente mpallang ka botsa mama ka re ka June ke itle mohlanga mama a re sha kerekeng ba mmotsa December re mmago ke galo tša tsenetse ene o tlo go feletša bana actesa le ka pele okay nna ka bona re ke bua kwa mohlanga ka re ke nakwa exam na go re nka tlogela ka re e re ke no tšwela pele mara ke bona ka re wa nshitela
ka tsamaya ka dula ga mmogolo wa ka wa hlokofetseng ka dula le cousin ka le no hlokofetse last year ka accident. So e dula le cousin ka still mollo ya palle ke sela mphounela mpotse gore wena ke tlo go bolaya ka gore o dula ka moga ngwana ke na se ga ngwana gago. Okay, there's this other time ke sa nna le yena ka 4 ya masa ke motho gore matric santse ke fele ke tsoga ke bala ile ka mokera ka ntle a hlobotse mara pastor badimo gona a hlobotse a shetse ka mmele fela e ke tla a re gape ke loma ke mala ntse ke mutšhenyana o loma ke mala le mo badimo o tlo re yang a batla ba tswela gore aowa be ke tša ntlwaneng jwale ke fetela mo ke o nkreele ke le mo ke sa re ka itukise mara mo fase be go ne di-plastic di bofilwe tše black a ke tse gore ke eng ka mogare ka rena se ditaba jaaka ka motlogela. Then go about this other time o sa ka wa hlokofetse mmalloba ka 16 June it happens gore ke ka kamoreng ya ka mo be re robalang ka gone ena robala ka kamoreng o robala ka den room o tsena so mo gating o robala ka mo disofeng a nya go robala ka kamoreng ka mo anya ka gore na re robala ka gone ene ka mo le robetse ka gone wa ka gore ka mo le jeleng gore dia go imela fine re robala ka mo le robala ka mola ta tengwe no re ka raba gone re tsena ka mo check e ke re ke kera lesaka mama go la ka le gore hlokofetse diaparo tša ga di gona ka mowe diphetso tša rena di gona ka mowe. So mara ka se bolele go ne le lerapo le letele le gona ka mbo lerapo leo ka legwatha bo tlo mmotsa re ka mo o nyakang ka gore ka mo go tsene mang le mang ile ka di bona ka kgomo le bona ba makile le bona ma ba itsebe tabe ino di bona ka kgomo ka se botse motho ka mokhukhung ka ga gone moeta o ileng gore maloma ka ile ra nyala a ke tsebe ka re be ke sa lenyalo mafa ba squeeze ya ba fa msada maloma ka jwala ba bagadi eng moeta o go ileng gore ngwa ile dirato tša rena gore o ke mammang o ke mammang a ka se lokele ke selo o ke mammang o ka ka mokhukhung wa kgwata moeto o tlo mmotsa le gona gore ke ntse o nyaka ka mola mokhukhung a o sa ka o tlo hlokofalang o a tlhokofetse malof before a tlo hlokofala gona mola go ne nthoela re le bontšitseng yone ke mo e leng gore go ile gwa tsa le go tla phela le lebeletse ba mmotsa re ke magome la tswa kae mola nthong yele ya circle ke di sherile dilo tša gona ke sho gore le di bone go tswileng mo le gotlo a phela mo nthong ya before a tlo hlokofala e seng seboko le gotlo aowa le gotlo le phela le tsamaya ba mmotsa ba re ke magome a re tšena le aena o saka a re iša motho magirigambe le re fihla kua ba re a o saka ba re ba nyaka 800 a re a nayo a re gape patela batho ba ka gore o ka se ba patele ba tlo go bolaya ene ke batho ba go tswa ka ntle a mmotsa re wena ka gore o hlokofala ke bana o saka na le batho ba gone gore a nna le banna bane hlokofala a re ka gore hlokofala ke banna nto e le mo ke magome ka gore ke gale o le busy ke magome. Okay nna a nkiša mola re ke reke mae mothola wa ka re o ke dilo tša gage bele o ba thipile la ke fihle kwa motho nompotsa gore mmago papa ka wanle mmago papa ka wanle bjang ka re o hlokofetse ke gala hlokofetse sa la robala. So motho nompotsa gore ke o phasa badimo ke ba botsa gore ba tlogele mmago papa ka mola le gore badimo ba ga serwaka ba borena ba bokokwa rena ka moko ba tswaletse o phasa go ntse e diragalang a ye gona ba ba tswaletse ka moka go ne ntse e diragalang gore o santse mo possible le re okay aowa o ka se be se le tsa go loka ene gore ke tla ke bone gore phetse ya ke ila timele ke ile ka re ke hlapa e ke fetso hlapa e ba dutse ka ntle ka tsamaya ka o ga metsi ka kitchen ga o tlo timola metsi ale ke bua phetse la e gona a ke tse gore phetse o tsere ke le gotlo re tsere ke nkare ka montlone go nna ke liwana fine a ba ka se butse gore phetse kae ka nna ga diaparo ke ya sekolo ke bua painter ke reta e gona ba so phase matric ane go tsene go phasane go phase ka nqanqa mara no a go nteng ka reng since ke phase matric ya loka e ke thama ke je ba mkhakolo shwa se langa sa sa pele a go ntwe tlo loka e ke thama ke ya kae mo ka moka shifa ntwe ya ga be shitse ntloisitse ka batho mo setšhabeng ke tswela ba no ngafula e ke thama ke bela le ka tša go ratana motho ba ka se le na 2 months kenchi na ke shitse ka re wa imela or something until ke no bona re a o tša mojole re ke ditlogale ke fofa ka se mo phelong baka but nto ke lemogoleng gore moloi nta inyaka wa inyaka a ka se palele ke seng. Ke kwele o bolela ka mesamelwana ya lehlapo ke kwele o bolela ka direto tše di le gona ka gare ga moeta di ngwadilwe ke kwele o bolela ka loto le
kapa sešo se o nthometseng sona ke se boneng gore go tswile legotlo e seng seboko legotlo la go phela bolelang ka moka ga tsona go fitlhela mohlomongwe le wena ge o tlo tswa o hwetša gore e ka ba ke nnete e ka ba ke maka o tseba eng wena godimo ga dilo tše ngwana a di bolelang e sentše ba reng ba re tše wena mohlomongwe o di tsebang le tše o di kereileng ge wena o no bontše o tsamaya o tenyakela bophelo le ka moka di bolelang ke dinnete mapelenyana ganyana kgaetšedi yaka ke sho gore mmogedi kua gae wa se bona sešo se ba reng se tswele legotlo mo go sona and then ba re se thomile o lumile ke monang right motho o lumile ke monang ga a fetša sešo sa gola sa ba ka mogola sa be sa bola sa pera sa be sa tswa le magotlo tswela pele kgaetšedi yana nna nte ke tsebang ka gona kore mamaka nna be ke sa tse gore wa loya ka 2018 a usaka mago shati mangwano ke nang le ena na lwala mara no lwala tshepele mama ka lo di thomile ka 2018 a ba rela re o nyaka le khotla la botšhigo ba re go nyaka le khotla la botšhigo o santse sacrifice ka ngwana gago ke ga sacrifice ka ausaka go go molatela ka 2018 ausaka nna ke motho e leng gore ke no go la ntse ke bontšiwa ntse ge e tla ke e bona gore go diragala ausaka ge o tla moleko gore something na e tla mo go nna nka pare red and white alla ga feta no kirking after that ntwela ito riega go ba engwe ka e bona ntong gore go tsene na go nte ka re ga ya tsindira ka tse bona okay ga jwa mola bola usaka ka 2022 a tlhokofala ga tlo tlhokofala usaka ka 2022 ha wa mama ka ya mmabolela re o rekisha mama ka rekisha ya mmabolela ga mama ka usaka wa tama o ya pa mama ka ya ditatintsa pa ga feta tatintsa pa mama ka o ja grocery e bang ka usaka ka mo ga ditatintsa pa la pila ga fitla ga yorela bana ba ra wa makgwan re ke di sheba irang ga ne ile a usaka ha wa ka 2022 ha o fetša mola ra fetša le gore nna le ngwane o ke nna ke thola di big shop tabeneng nna le ngwane ka rela ka no ka re tlhakantse re gone gore re ka kgone gore re ka roba ditšhammago bjang nna le mang ngwane o re a roba ditšhammaga ka october ga re roba ditšhammaga ka october ga wa ona bothata ga butage wa kry-leng accident light ba tlhokofetseng ba le 3 a tsamaya ba botsa rao ba gomme batho bale ba tlile le dingaka ba irang ge be re robedišama a usa rena mola go ile ga timela tlhoga nku ge tlhogola nku e timela ngwane la go sa sa rarawa gape mane tlhogola ke ikreile ge be re le mola ga usa ka beile ka motseng wa boraro a wa rapile ra rela ngwana ra re itse o epele mola ngwana la itse a epe ha ga fetša mola bona ra usa ka gore o betše a ka tlhone o mmerekiša a boa a betha latbon ka 2022 ka December ga beta latbon ka 2022 ka December nna ke file ka bo 5 a buti a founa ka lehung a re ngwana ko ga e wa latbon a re a tla tshwere tlhare ke ne le thuša tsa ke le tšhong la le a re ke gopela gore ba re le tšeng tlhare se o nyake le gongwe o tšhatše le gong lela gore ge motho a ka tla le ditlhare mo mollong a re o tšhela ka mo dipitšeng e setse sa bereka ga bona ka ja tlhare sela ka kidimaka ka toilet ka fihla ka rota ka tshwara tlhare sele ka tino rota ganetse ngaotse ka kwa njaga ga wa ka tswa ka mola toilet ka tšhatša le gong lela gane tlhare sele bele sa gore ge bona ba tlo connecta dilo tša bona bošigo di connecten ba ga wa fetša mola ka 12 o'clock morutela mfoune a re ngwana ko be careful ka re ka eng a sempotse e be re kora to 12 a thuša ka re a re tlhobe dikgogo re thuše ba society ra ba thuša a re fetša ba thuša mola ka 12 o'clock exactly 12 o'clock legadima la 5 to la ntšhupa ge ne tšhupa batho ba society ba re and then wena o tšhupang ke legadima ka re nna ke tsebe pula bena go tsene pula okay pula be yo gele maybe khudile ka ke tsore ka bo mosegare khudile mosegare a ke tsore ya go mang ha wa ga di manla la betha ga di manla le betha mola le thebola la bonela go gae le bolae nna le lebo ena ngwana ke ne le le bolae nna le lebo ya bolo rena ka re ile re te protectile ha wa ra phumella wa ka dire
ge bošego nna ge a thomo e tupusela setsena mo moyako o dutse mogadikana ga mo moyaka mama ka o bitse gore nno a tsena napele ke tla noa ke mang ke tupuse re tsenang okay ke mohu mapele mogadikana gore wena ga ne mmago o ria jwang ebile ke a mmotsa ke re mara mane re mmitsa mane mare monna go tlhokofetse le setsi ga se ke o ria dilo tseki wa ngwana a dutse ka nnotšhi ka kwa tupung a rawa o tšha khuja ka re wa monna ga le setsi a tsanka ba ria dilo tse na wa bona hawa nna ka mo tloela hawa ra boloka ra fetša ra tsamaya ge re tsamaya mola ke 2023 a reka pudi a re o fa yena o wa tlhokofetseng a ra wa mokgekolo ke rekile pudu ke nyaka gore lefa tlhape magoma lefa wa re bola ke yena re bolayang ka mogae ke re lefa wa re bola ke re ee ke re napele pudu e ya kae ge fetša mo o ra wa pudu ela yo tsamaya le ngake ka re mara mane a ko o botse go nyole o sa iletse o iletse nnoa and then o iletse nnoa nna go ka ba tlhaba pudu ke tlo bitsa mphakati wa gae gore o ka tse re o iletse wa bo tlhaba pudu o tsante o tlhabe pudu ya gore o tlhobola ngwanoo o ka tsere modiro o apere dilo tse ntsho ga wana pele o retse ngwane o la gore ke le mma gore ba mbloke ngwane la go tsatsa bo atla mo go nna re maremane nte bo e bolela be le nne ka re ee one ba tlo tlhaba budula after 4 days wa kgwa budula be e bulela bona ditsela ke 23 a bona ra wa a phumelele 2024 ya ba ena ngwane wa ausaka o ba go kry accident le ba bararo ngwane la metse ke accident ka April ngwane la wa gape accident ya mmušeletša ka June ka September 7 September la taba tumatsenya ngwane la ba go fela ga gaga ngwane la tlhokofala e le gore ke ile ka botsa uta ka re mmona ngwana geno a ka tsholoka mo bophelong mama ka wa ba tshumiša o ba tshwere so wa bana wa ba tshumiša ka moka ga bona ga fetša mola ka 2023 mola a boa ya ba o maloba hoki a mmala yang wa go njwana re le 5 months re urukile wa September ga fetša mende le mama ka ge ntse re pheta ditalo re ya godimo re ya lefatshe re fa wa tlhakatlhakane wa roba ga bona gore wa palela o bola tholwana ga fetša o bola tholwana o replace ka rena ge e le gore o bolaile tholwana sa mosadi o ra tshwantse a bolaya ngwana gago wa mosadi mapele setholwane kana orang ditlotlane tse di beileng ka mogagaga ditlotlane tse se replace ke rena ge e le gore o bolaile tholwana tsa mosadi o bola nteng dante nne ntšhušitšeng gore le kgolele ke tlogalagane mo wa tlhokofetseng ke tlogolo sa mathomo wa kry-ileng accidente la te ke tlogolo sa bobedi gore a re nnoko wa boraro ba re o nyaka banna tlogolo sa boraro gore a ke ka lapeng laka ke nto e ntitleng gore jwa le bona ke ena ngwana a tlhokofetseng ka boretile mo ka moremi mme ebile a tie ka September fetse go tlhokofala ole a re šira ka dilo tša gore palele ke go dira la bone le reng re tlo tla mo re tlhakantšha gore tsentse re tle mo ngwane la tlhokofala ka 2 o'clock ya motshegare go diragetše mo go ngwano le hula ngwano e bile la mohutamang ke bolwetše go diagetšeng o lumile ke monang ko re ntšhang picture tša gage mo nka boretlele la tie ka September a re fetse o boloka ola wa ga 3 accident bale a re šira nna bjale no ye ke nna le ngwane wa ka re a re bona nna ke tso mmontša re tlhare tša gage di bereka mola go bale ba dula le bona gae nna mo go nna ka tsenkgona ke topo sa bokaelo ke papaka ke ausaka ke latpona ko gae ke ngwana ausaka re 5 ke topo tse 5 gae a gone a kanka ra tla tswa dififi ka moka a gone pudi a gone gore bona no boloka re fetse o boloka molomo ga sepile ke bophelo jo re bonong gae ta tswa re tseno phela re go bua metle a buti ka mo o eng le batho ba o ke mangwana o mmago ke ngwana motho le okay and then wena jwale ka setlogolo sa koko wo a latofatswa go ka ditiro tše jwale ka tše ba di bolela go wena jwale ka setlogolo e le kokwago o bone eng o kwele eng o tseba eng nna se ke tlo reng ke se bone ke goletše ka mola ne a ke golela ka mola o bone le mokhukhu ne mokhukhu a ntse mare that time o bole wa o riwa ka mobu soke so mokhukhu o bone dilo di dulang ka mogare then after most ke kry-a dilo tša basadi mare ke sa kweša ke basadi ba nako ntse ke sa le ma 13 years ke kry-a tša basadi ba ora gore tšeo ra di berekišitša ke re wa bona motho a pere borogo so
then o kry ka re maybe o ilwa ba le majana or maybe o tswa maretong then ya kgoramela mola but a ke ntse ke le ka mola gare ke ka mo ra gore most re be re tlhapela gona cause o bo se ne room dintšhi ka gae nna pero gona then wa bona o bona seaparo sela se mova ganyane o kare o ne something se smellang so like o kare nto e janta mosadi ya e smela so why one nakong ke nagana gore maybe ke imagination jaaka gore o reagalang okay ke tlo yona and then a ke tlo thamo ka tla ra shifta ra tsamaya ra ka 7 starter ra dula ka 7 starter o tloga mo tse dingwe tse ke di bona e be le dipono fela then mo diponong jaaka like 15 years back a ke thoma ke bona dipono ke be ke ba tlhalosetsa le yena mangwana ke be mo tlhalosetsa ke re ke bone re le ka mo jarateng ya mo gae mo go makoko re le ka morago a re le ka morago ke bone le group ba basadi then o ne le meto ba o swereng so then ke bona ra re nna ke ka kamoreng e nngwe then after mo meto o tuka mollo ka mogare then ba o istyo godimo so after mo ba mpitša ke le ka kamoreng ela ba re tla moke why what then mo nna mo torong ke gana ke ra a nna ka mo a se ka mo ke nyako o tla but ba bang ba laneng le bona basadi ke batho ba ra reng ke ba bona ke ba tseba mosagare ke ba bona re okay wo ke mang le mang le mang le mang then ana ka morago mo ba ka mo la tlhalositseng a re ke site ya go ana mo re be re phasang badimo gona mo then a re thama re ba emi mo siteng ya ntse then a ba apare mare nka se ke tori sort of vision so why one then ke ba tlhalosetse ke re ke bone 1 2 ya le nna ga ka go tsebe go mo ke botsa le ena ke re ke bone ka mogole mare ke sa tsebe gore ke botsa motho ra gore le ena o re naganela dilo tse bobe o re diraga le maphelong ya rena then ka moka le bana ba yona mangwana ka le ba bangwe tse dingwe ditoro ke di bona then ke ntse ke ba tlhalosetsa ka bona ke re no shifta bana ba lena mo ke ba bona ba se right because o bonele ba ne le mo spirit seng sa go imela then after mo le bo dirtiness le bo laziness gore a re no tswele pelo wa bona gore like o sanle gore a re mmereko re krang o ka checka most a o ne motho ra re mmereko wa gagwe wa phumella o bereka diplaseng o re bereka ka shopong ka moka ga rena ka mo gae then ke ntse re ipusha gane malapa a mang bona ba phumella jwang gore rena ra palana then mmereko wa diplaseng o bereka 6 months wa ema mma go sa phela wena teso e nngwe ke gore ka mokgwa nna ke bona fositeng laka lapa la mama ka banya ko lokwalla cause abuta ka o tlhokofetse last year ka September then mama ka o tlhokofetse ka 2017 motho a šetšeng ke nna a o sane motho ra gore ke tlo re maybe ke relaya mo yena too much gore o reagalang cause ba ba jaaka 1-1 then a re emirile sore jwa re ipusha gore ka ge o nno o mongwe a tsamaile ke motšea jwale ka seseaka re ipusha gore ke mang o mongwe a latelang na mo gare ga rena na nke le mpotse mo go ya ka tumelo ya lena le ka mokgo le bonang dilo le go dikwa mokgekolo o wa swara goba o wa berekišiwa ya nna a ke tse reng ka re ba berekišo ria mara nte sa le ka experience ile gare ka two ka reng ke tsoge ke mo gaufi le yana ke bone gore ga botse motho wa ba re wa lwa e ba ra jwang e be go ne tafola me go tšhatša difounu be ke tseba gore a ka tla re wa o nkwele be ke tlo mo rekere ne ke tšhatša founu ke ile ka kwa ile two ya masa e ke fihla kua ka ema santse sa re ke se gateledi ke a bona ra tshikinyega ka mogwata ke ile gare ke mogwata a kry le gore motho wa tonya ka tlala ke le tšhogo ka gore ba leforoga ke tswa ka kry le gore o sa phele ke nto ya go mpotsa re ra re motho o wa lwa go ne nako e leng gore wa sepele go be nako e leng gore wa bo jwale ka ge le tlile mo go moremišo le duma a ka le thuša ka eng rena go ya ka nna e be re duma a ka re thuša ka gore go ka iwa ka mola bana ba rena ba se robalang ka khutso wa ntšhiba dilo tse di leng ka mo diphatsana tse di bofile di a tswa dilo tse leng gore di mo godimo ga rena di a tswa ya ba ntone gore be re kgopela ra ka re thuša ka yona makgwa e leng gore a re ga gafetša o ka raka ema cause re ka se gone bana ba rena ba no sepele ene a re tsebe re phela ka letšhogo le nne re tlile mo a se gore a tsebe mo a leng go gone o re lebeletse a re tsebe re tloga mo setapome mohutamang gore o tloga mo se ka fitlha mo yang nna re nyako go bolela maka mokgokolo ra motšhabe o dangerous re experience ntho ya re nyako go bolela maka
and le setšhaba sa 0459 re lla le sona le bona se ra ba leballa ka gore ba tsamaya ba bolela bothata ko ra ba ne maatla ka ra se family ga seroka 0459 ke kae ke mmana piana okay mmagorena wena jwale ka ge e le mmago mokgekolo o duma o ka re moroka a ka le thuša ka eng duma a ka re thuša gore re lokele dilo tša rena di loke a ntšhe dithuri tšela di beileng ka mola ka re go nebana ka re le ka friday ne go lla ngwana ka motho ka toilet a re ya ka toilet re laeta phone nna re no bona matshepa le dipampiri re re boela kwa motho ola wale ka friday ya lehu okay and then mamaka go ne le tshipi ko gae ko sekolong go be go ne tshipi ya mphakati wa nkwishisha mphakati go nyola batse gore tshipi le tshwere ke mamaka e ko gae ka moraga mokhuku ga pafu o e tšhela metsi ga re tšhela metsi mo le intšhalina la go le tshfana mapele o bolla ka tshipi ya go lla gore sekolo se tswe ya o bitsa mphakati le so e phapati so okay e tshi ba rata ngo dile tša mo mošate ya o swana le swara meeting mphakati ya batse gore tshipi la e ka tshipi le ga ya na ngwana tlokofetse imuretse ka re tsamaya na ntwe ba mpontšitše tsamaya ka moraga mokhuku ga ga pafu e ka moo ngwana la tlokofetse santse ya mpotse gore mane ntwe la e gona na ge o itšhela ka metsi tshipi e diang e ntšha mainaga gore wene ro bola mang mapele ge o itšhela ka metsi yana ka mokgwa ba e rileng ka boloi ba bona ke nyako o kwiša gore ge o itšhela ka metsi o bona eng mo go yona ke nyako o kwiša ntweng maina ga batho ba ka moka ba le mo leting ya gore ba bolaiwa ba ba phelang gore ba phelang a ba tsebe ba no makala tshipi sa tse se gona tshipi tse re ke mamaka ke potso ba bola gore mamaka ke potso a go kwa go ena batho ba tlo celebrate moroka a shiwe man taba tše di kuša bohloko taba tše ke tše thata ga go le kudu ge go bolela bana ba mokgekolo ga go le kudu ge go bolela ditlogolo tše ba di bonang rena ga re di bone malome ka kapa matshwenyego ba ba le ona ga re a bone mokgekolo ge le bolela le yena bošego goba ge ke re ge le mmotšiša ka taba tše tša gore matshwenyego le leng mo go ona o reng ka ona o reng yena nna nke re bolela le yena ramotšhaba nna yena ne ke hlo ke mmotse gore gape go le sosego a re botse gore ke dilo tša batho a se dilo tša batho o thibela ka gore ke dilo tša batho tlogele o thatsa taba tša ka ntle a tseba gore nna bana ba ka ke ba rata ka moka kore o swara mola thiba mole o ka mmotsa ka boloi o tlo mmotsa gore tabo e tša kae a nyako ekwe taba boloi o tlo go botsa gore ke dilo tša batho so bale o tla dumela re bereka ka gabaga gape felo fa malome ka kapa re swanetše gore koko re mmitše ka gore aowa o se kwa tšhoga ngwanaka re swanetše re mmitše o se kwa tšhoga a kere re ka seno o tsena ka lape ke nyaka le kwišeng gore mogala bonto a e bolelang e bohlokwa a kere lapa le la ke la koko and then o sa phela and then re ka seno re le bokakapa mohlho mongwe le ba ga moremi ra no tsena ka mola ba no tsena ka mola ntle le permission ya mogekolola and then gore mohlho mongwe yena a tle a dumellane le ba ga moremi ka se le se kgopelang e tla be e prova gore ka nnete ga a tsebe selo ebile le yena o tlhokela lapa la gage thušo ka gore mahu ka lapeng ga amogelege ebile ga a dumelege malwetši nagana motho a no loma ke monang sešo se be ka mogola ga a fetša no tswa legotlo la go phela mo mmeleng so koko o swanetše ke mamago ke mamago wena ga botse go ya ka wena go o lebeletše koko o mmona e le motho e leng gore o berekiša ke ditšhomi goba dilo tše ke tša gage o ba di tseba o berekiša ke ditšhomi nna ke gotse le mmago mamaka mamaka nna sa loyo ke gotse le ena botlhoko re ile bona and then e ngwa ntempelang gape o jere ntepaka ge ke boa komeng o ilepetse nnoe ke bolatsa o intšhitše a re o tlo iphatsetse gore nna le ngwana ka tseka bolanyala eba le bana ba ba kae go mama ka gae re 8 go tlhokofetse 2 ba bang ba ba reng ka taba ye ya mediro ye koko a e dirago
ba thabile o tla mo ba re ba motšhaba ka re bona ba dula kgaufile mara ba tseba gore koko batho ba ge ke be ke bolela le bona moroka go tloga be ka go feta be ba tloge ba ka tlala taxi ba be ba re rietla wa ikwešiša be ba tloga ba ka tlala taxi ka gore be ke ba kgopetse gore o mongwe le o mongwe wo a solang gore o ka re koko o dia jwale kapa o a berekišiwa ga a tswelele and then re tle re tsebe gore ge re thuša go thušwa batho ba ba kae ene ke lemogile goreng motlho mongwe ba ba tlotlang e ka ba bantši ba ka overpower ba ba šetšeng and then ba ka tle wa kry-gela thušo ya family ka moka wa e bona wa tsa nna be ke re malome ka kapa hai man santse ba boe mogekolo o santse re molate koko kampane re bue ka labone and a kere a relwe nna gape nna re tsebe selo a kere re sa ya go dula fase wa le re o lebelela ka re go nyaka ga phekolo meropa mo ya cause ba kuba swantse ba roba dishwe and then e kotsi kudu morokanto ya gore a kere ka mshad ba ba le ngaka ya bona and then le ba bangwe mola motseng ba ba le dingaka tša bona le ba profeta ba bona gape motlho mongwe koko o dirišwa dilo tše le ena a sa di boneng ka mantšu a mangwe era gore a ka ba a hloka thušo le ena ya gore a ntšhiwe ka mogare ga dilo tše and then bana ba gage ba robadishwe ba ba robetšeng ba robadishwe ba robale ka nnete and then ba jwang ba alafišwe and then ba e leng dilo tša bona di eme ba gone go thušwa bophelo bo sepeng ene ke dumela gore koko o swantse a dumelelane le rena ka gore gape lapa le la ke la gage ene dilo tše ka moka ga tsona go llewang ka tsona di ka lapeng la koko jwale ge e le gore motlho mongwe le yena ga a di tsebe o swana le bona gore swantse a di nyakele thušo ene go di nyakela thušo ko gore swantse a kwane le rena godimo ga thušo e leng gore re nyaka go mofa yone malome ka kapa o boletse go tlala seatla rena re tla lata koko le ra gore re ka ya ga maotwana hunyena re le mo re tshogile gore maybe re tla re raspele ra fatoga ditšhwene ko ratsa keng nna ena ke tshogile ke nyako le botsamao ka bonte o regathaba le go namela le koloi gore o tla kry-a ga dimalwana o lotsela sekolong o le betha gore o botsebe jale o tletla sa tlhatlhamong le radio ya rena lena re fakile maphelo a rena kotseng le kgono le a ke nyako le botsamaka mo ba le ba theleditse ka mokana go bane restes ene ke sure ke mmago le ba šitseng bana ba moka ga botse ba re tlwela mmago le bokofi ke ena mama o ke mama ga a ke nyako le botsamaka ka bana mo nna ke tshukile ka re tloga motho a ka fetoga katse ore legotlo mara nna ke nagana gore koko o swantse a nyakele lapa la gage thušo le yena a kere moroka ge dilo di diragala o sa tsebe selo o swantse o thuše ba ba nyakang thušo ba reng ba di bona wa tse bothata bo mo kae thušo ya ijaka o nyako o tla le batho ba gago ene dife o e tla le batho ba gago a ka se e dumele ba gage jwang dingaka o tlo re yaka ke o reng motho o be ena a riang 1-2 o ene o ka re a man ke bone o mong ka mo tafolokopo ke bone o mong kae o tlo re mo tlogele o ke motshepang re mmerekiša e se family no mara ga jwalo malome ka kapa go ya le ka seemo ka mogoseleng se re gapeletša gore re o nyakana le koko atle and then re nyakane le bana ba bang ba koko ba atle makhua ke a mantši a gone motho a ka dumelang go hlokofalela ke bana ene koko le yena o swanetše go tla mo a re botse gore yena godimo ga makhua a bang gona ka molagae jwale ka ge e le motswadi o tikemišeditše eng ene bosesi se ba setšhabang malome ka kapa re swanetše gore rena re ba lwele re ba thuše re ka se ba tlogele fela ka gore ke kwele gore abuti le yena o nyakile go ba alagae tlamo so ke taba tše di kwiša go bohloko kudu ka maatla fela koko o swanetše go tla mo bana ba gage ba lla ene ba lla ka yena re ko gore yena koko o tseba eng koko o kwele eng koko o bona eng ka gore ba re ba di bona gombole ba re gone tshipi e leng gore ke ya setšhaba e ka gare ga bafu e ne metsi and then e ntšha mabitso wa bona gore ka lapelela koko gore ke bothata ngwana o loma ke monang o ile a bola motho tswa legotlo o ka re go tlo tlhokofala o ka re go ba le gore o ka re ba go beela date cause of e ke tlo sendele dilo tšele ke ile ga re ke fitlha lehung ka tšela ngwana ausa ka tlhokofetseng phone ka tsena ka re ga founele e be gone diary ngwadile ausa ka tlhokofetseng a ngwala ka mokgwa e leng gore ba dikutlwa ka gona re o senkeng ke e gwa 2025 o tlo ba jwang go ba jwane le gore ausa ke motho e leng gore
ka lehula a buta rena o tlhokofetseng le stekaseng na rena go tlile batho ba mmotsa ba re wena ka gore re a go tšea wa gana bošego o ka se fete ngwaga o sa phele 2025 ena o ke favorite kokwaka a bolela a tsamaya bolela setšhabeng a re gompe lefa ke a le thala sefapano se se o tlo tlhokofala ka se fete 2025 dilo tse ke tsa di-16 motho o tušutile tsone ka di-11 o tlhokofetse ka di-16 o ba ka re ba go beela date rona ka di-16 January o wa spele moroka nke o e tswalle mo re tletle re boledišana le bona mara ke nagana gore koko sontse re moetele nke o e tswalle o ba fe di-phone number ka pelanyana mo magageshu a ke lebogeng difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 or 060 9590303 magageshu go sa re gona noka e gona le ka tla la phetha ka mokgo go swanetšeng magageshu re ya ka mola re o bolela re o feleletša ditaba a ke leboge malome kakara re lebogile motheeletši thobela Sama